Ya best say obaje brani adaje na wakan ho kosi say ndwumade be kɔ na wie ye yenim wapede nti abade wapede nkwa na ye baba ye ama wo yenim ne opedada enkomode enkomo ebe mu asua de anwompa mebo aka kire me wapede na mabobo su yi enti bomode asa obaje bre kosi say no nkro bebo na yemfa Max Morning di ndwumade na mbre hi Max 89.7 abusuafo no e ofie ha akoso agrino ana fe aren kwawo Mrs Kumi ani abusuafo ni na mpamcha no pe mo hotesen ejara dom Kumi na wonso yeho adom ye ho ye pa ye danyame ase ade achi die obo ade de ache yen ami enti yaba ne yaba ye be som ye tiefo ene ya hwefo mo be hwe ye e wo YouTube nyina ye de enchia kese ema ye tiefo na ye sere se free sabre ya kwose no nkono bebo a ye de sports park medie beto aso no omo nkoso a ene ye ntina wo munti ena ene ye sinkonwa ye ade bia nso so no ye sinkonwa ene ntino wo nkoso ene ye ntina na ne ye ka ne se ewrade ema obi ahoban ami ye sinkonwa dia kada obeba no ye tutu nkonwa no are na tese no pai nyame adom me ho ye mpacho bibia dadi please I'm fine. All right. Now no pay a dear neco, him said, Yena, or de brain. Oh, we are bringing a lot of stories as usual for our cherished listeners, so they should stay tuned. They should be with us till the time that we're going to give them those interesting stories. They are stories that are of social interest, and I think one way or the other too, to benefit them. And again, it's going to prep them about things happening in Ghana and beyond. So they should stay tuned. You, but son no person here. Na me adom me ho ye pa. Me da ye. How I was stressed here, the big cry say me I confused bisa. Me de ye pa, me de ye. Me ho ye nso. Obi a wasode anopa no 9 catch him say o da ye. Kwame nso na o da ye. Masori anopa no 9. That's 9 o'clock. They be na say I came here before. Anopa no 9. Oh, one down on anyway. I came here before. Anopa no 9 o'clock. You. No, I woke up like 4:30 a.m. Kumi, why you mama buy wa huru ndu mo fi wa o. I really atie da say hwe. O kobisa. Yo inti abusuafo na yabusuafo ani omo ebedi dwumadie no na wate omo nka no eya na no pa yesode si na ebehia nkran hye sem enkomo a ebetimi ahye nkran ye pem akoye ne mo ebetimi apem yie enkomo ebeme ahoden atumi wo ma ye dwumadie bi a yedi no se ya dwen ekosi sa nkomo ne so a ehye ye nden anopa ya tonsa frɛ Reverend Sarah Danso se omra na ommema nkran hye sem mu ode na mu ohwam yenkwa hama no so Reverend anopa ye mu ache oh me do so me ne abema yehu adom yenso ye ho ye pa se ye gidie pa sa hoden wo ho Erade adom ye ho ye papa gidi se Ghana fo nyina ho ye ana Mass FM etiefo nyina so ho ye papa erade adom ami yehu adom ye nyina ye ho ye pa yo mano pay enkrashe sama ye de ma ye tiefo ye ntio yo me da so papa me ne abema ano pay Ghana fo obibia wo tie me gidi se erade adom ye ho ye papa and anopay de ye bonito de me pese anopay Ghana for ye nyina ye no say we should protect our own yemmo ye de yemmo ban na de na ye de ani Ghana ye Ghana de obi asode anopay tabi ni fie de nko na wodwene ho ni ne bi eye aban dwuma ototo na se esane se enye ni papa de ya mini abi eti obi fie oye ne ma basa esan se enye ni fie enye ni dia mini adofo empani fo kra ka asem bi se woye obi die yi a na wo die eyeye Ghana ye nyina ye dia ye mo ho ban ye nye ni yie na Awurade beboa yen anapai ade be na wo nsam a eye busua de ade be na ye wo nsam a eye asafo de
And then I bet you somewhere a bind there. There's also something yet to say, where the a bind to my a year, my family home, a year from a home. If you have why it and pay Miss Robebre and pay Yamiba, near a Ghana, dear, a young I dear, young who buying. As you know, we are not all yen saying. That the auto dear no one who dear at the same. As of now, Olomono, what Jane Obotaya and saying. Miss Robebre, near dear no, a yandia. Okuba, a oba, or Yereba. Ayaba. Then Saturday no so na never can be. Never boapa magana ebe koso. Yabusi ebe koso. Yensafu ahodo ebe koso. Yenyuma ebe koso. And na obi ye obi adwuma. Se be yo, se nye yo efa no ho. Anopai se rade ma de pa bia kyen. Na yetumi ati ye ho kan. Awa fidi kase so a o man nyina etie dia. The one send Biara Bahubai, not Shester, a baby ye, a Yawa Juma, Yeni, a Yawukura Juma, Yeni, what down for Bia Juma Yeni, a Busia Nibia Juma Yeni, a young crowd Yana Yodia. And I'll pay, say, Ajuna A, Sahani at the Sabota, and see, and as I say, Niagana, dear Bia, made the answer, Juma, make quite ye. I declare me quite tree. Upon dear Juma, make a quay, my yellow said the yammy amid dia. Many a bema at the quay, papa, and I pray the Kuta and some be a young year, rather than boying. Na a quay at the Mayan. A few for an pay a rather and cow be bia home. A rather shrine. A dear dear Kuta was someone, Shasta over year. As the Christo dear Yamo, now I'm on my Ghana, a coso. Yami Shrine na omo ye ho ban na omo ye anopai ewo Yesu di mu afiesie mu nyina anopai ye da master bibre yo ma da was papa yo reverend anopai so ye da se ne nkura hyesem ye da se pa Yami Shrine so ami yo enti abusua ye sempa ye ne reverend Sarah Danso e na twetwe nkomo na anopai reverend say ye ndubade bia ye di ye ni na ye ni ye ni titru ni say ye amanfo adwuma etoda ne ye ka adwuma yi after all enyame papa adwuma enyame maami adwuma nti e ba ni say ya na ye ne biara ene na no pai reverend ade afutuo man say ye ndubade bia ye di ye ndi ni ye etoda ye ndubade ye di ese akatua ma radio adwuma yi etoda ne ese nsika sua etoda ne ese akatua ma nti e ba na ye ne biara ene na no pay reverend esi so say odwumade bia wudi yere ho na ye ne ye obi na toka ma we na wo de ye adwuma yere ho na ye ne ye adwuma bia wudi yere ho na ye ne ye esa ne senye wadwuma nti wo ba se na wo pe bia no aba ba ne sa na wo afro adwuma ikura ye adwuma wura madea adwuma wura mabusu ejapade ba ye ne biara say ya ene na no pay reverend she nkura say dwumadie bi ekura odi na di niye adwuma bi a ekura no di na di niye match bi a beba bedi unsa bo na bo niye anopai ene ne nkura hyem reverend anopai yedase Welcome to Wednesday morning. All right, I'm saying young queen na yemfa enkoma hodo akanyina ento aso yemfa ma wo emra so ye newspaper headlines dwumade na to aso de ma wo na we na yenkoma hodo anopai ababe piemu ewo mai mu na poso na busuafo atena se a ye de ebra nti yenkwa anim na Aren Kwaw Mrs Kumi ene Akosua Grino AK Mrs International Holy yemo makwa bampam cha anopai anopay boko na enu se
One was a mimbisa said no, so I know petty or stress and no swear then ready. One was a mimbisa said no swear. Hey, fast beside said no swear. Before reaction, there was an action. And today, this is the buy, and a mimbisa said no swear. Young Corset, Serenechi, and Sana Yembran and Corhenia, the Serene buyer. Nipam, you know, on Quawas. Low key. Which was silence. Yes. And your loudspeaker. There be. And when the episode won't jump. Won't jump. What's in your predictive future? The area catch or say, quite many years more baby, my answer came in that. Just ever cycle now. I got but I mean, so no, me, who near Cambana. Now, do you call medical pamom? You sang yourself. May more be answered recorded that. Hey, some may compare to my baby, whom we are then as you, ye pamome. BC. Me who said, what type of letter now? Nobody, me who pass. So, I said I didn't kick up on that. Malcolm, you are hilarious. More than hilarious. More than hilarious. No, that's a For dictionary. Me question no pay wa bom dia me. Me question pa na me hu say hilarious me say wo bom dia me. Me dey bold dia. Oh, who asere hu anika. Yes, o chire ma Jimmy. Oh no, not at all. My idea. Not at all. Some ho ye. Yeah, monrem. Okay. How I ain't bring now. Before I go on, I always greet our listeners. Say, and you'll be at the to tune in, but because of the love they have for us, they always do that, and we are grateful that whenever we open the phone lines to, they call to share their views, their thoughts on each and everything we do here. We are so grateful to them. Going into the newspaper headlines for today, speakers' words in Akwetia and Tamale Central MPs, coming from Daily Graphic. And then a Daily Graphic and so and a way aba yeah ukopiem ewo emrahye bedwafie enura na chese ekwan ebie ya emrahye bedwafie ekwa asetina na enumu na wosoafo a woye kasamafo ewo emrahye bedwafie owura Alban Sumaina Kingsford Babin enei enipa mienu a yeto wo mo so abase ba election ewo Akwatia ene eye North Tamale no ene se enipa mienu owura Babin e de wonu esi akwanwa so. Nursing and Midwifery Council revokes accreditation of Ghana Christian University College from Daily Graphic. Daily Graphic Kronwa ena nei wo kase ukopiemu ewo eye Nursing and Midwifery Council eye sukuu pon a edin a edaso ene Christian University College ya ewo nkrampompuni mantem hadodo wa kwan so enei wonum fa baabi a na nka sukuu no ekire eye Nursing and Midwifery no Nursing and Midwifery Council for age wonum accreditation na cheso magye wonum abaso body anasa abodin a ekire se wonum ebetumi akere sa course no ewo sukuu mu honum ni nyina ne se ba komienu bi ankoye ewo sukuu mu ho. And this is coming from the Minister of Energy, John Abdullahi Jinapo, who will support VRA to ensure energy security. Ghanaian Times. Ghanaian Times so energy we aba eye oswafo a wo hwe enyinam apomuden ho ensem so owura Abdullahi Jinapo John eso ni din so na ene wo kire se eyade so kopiem e Volta River Authority na chese asoye a wonum ehwe enyinam ho ensem so no a wo se wo be ye ade bia woni tumi mu se wo beboa ama omanmu so ye nyinam nkane na se ye nkane e wo man ho ensem so atumi agina brand. Deputy Attorney General, 500 million Ghana cedis siphoned in National Service Authority scandal. Ghanaian Times. Ghanaian Times kronwa enedi we ba ye nyina ye beka ya former deputy CEO owura yire Mrs. Owari Gifty ena eneye ne ho asem ebeto odwa ye twe ne sere ne abasa wo man Ghana mu ni nyina ne se na breso no corruption ene niama ba akumienu bi akoso a kire se ye keka ne nyina bom no causing financial loss to the states. Sesi a wakwakopie mu ewo eye Attorney General Akache ene Deputy Attorney General Owura Justice Rem Sai ena wodi atudwa wo kire kwan a sika botine 500 million Ghana cedis etimi eyida free mami na breso.
Trade Ministry warns against illegal importation of cement. Ghanaian Times. Ghanaian Times kronwa eno no so odi wei aba asoya ehwe edwadie ho ensam so na ene wonom ede atodwa wo kire sei sesei ubepiem wo man Ghana mu a ade a yefre no smuggle kwati kwan a nkrofo fa edi niema eba wo man mu anase yede niema firi wo man mu ekwa aman foforo so sesei cement na aduru so yede sidan na wa kire sei woni bia wo befa kwati kwan edi cement aba my Ghana mu ni titiri de free Poland no wo be fa sa kwan no so edi aba wo my Ghana mu ene emra ni nyawa ye mfa wo ho enche o kapre kra eni nti wo one anasa wo bokoko amanfo kokko say mu amoye sa ade no mo de cement esmogo efri o my foforo eba o my Ghana mu no munyai na mo fa bra kwa so. 2 suspected robbers killed by police in shootout at Offenso. Daily Graphic. We so every Daily Graphic and odia ba. Enipa mienu bia yesusu se wonum eye akomfutetu amoa. Wo my Ghana mu ene ya ba betodwa se wonum atwa nananom e wonse do ni nyina ne se wo mun aposifo ebo ani e wa Ashanti region. Eya bia ye frɛ ho mankranso. Ya ene ya tututu no ekoso no akomfo yi mu mienu a yesusu se wonum nipa bonfo no. Wo mafamu atwa nananom e wo ense do a etuo na eka wo mu. And this is coming from GH Page News, Eastern Region. 21-year-old wife stabs husband during a fight over change of meal. Na chese ukopie mu nso ewo eye atoye atifi mantam a Eastern Region apoye kafra apoye ampa Eastern ababeto dwa se we GH4 ene de baye abaya bi a wono no enya emfie no aduonu baako 21 wo de sekan awoni kunu ni nyina ne se aduane abema ne pese obenu ano enya se aduane no no aye ene de akasakasa ebaya enam so ema ababa wei de sekan awo bema yi asesi a wonso bema no ato anana no mebonsie. These are the stories we brought this morning, but you see one story really triggered me. That's the Eastern Region story where the 21-year-old woman stabbed her husband during a fight over change of meal. And I ask myself, why to that extent? Kumi? Why they change meal no? Oban you would have he made provisions for money. That was Banku and Oko stew. And after he came back from work, he's realized that the Banku and Oko stew he's made provision for has been changed to Banku and light soup. Banku and okra soup. Okra soup. We say yeah, okra soup, no okra stew. Yeah. Instead of okele stew, no, the okele soup. Okolo ade kubi okele we say obidi. Na say si hwa. There be we say we ni enwom ba ba ho say ye nkwan. Nti no. De ye nwo ne de ye nkwan no. Aye yi kakra. Okro soup na no etesen se wo ye nkwan na wo de enkruma na gum e na okro stew no so de wo ye stew and the enkruma no na dominate pa. And even with that one they say that we use the palm oil, the red thing, but the okra soup is very like we don't use the oil, it's white and all that. Stew. There is something that triggered you to change it. Why not pick a cell phone to communicate? It's I think it should be verbally said, and then that should be all, but it shouldn't transcend to and to the extent of a woman stabbing. It's a one that couldn't young. But also some of these stories are very weird. Yeah. What's the our woman? Because when it be generating arguments, making me produce. It happens. I know of a couple where, and also once like marriage itself, no, it's a whole lot. I'm not married though, but it's a whole lot. You see, different people coming from different backgrounds. Okay, and so we will be awfully okay. We will be awfully okay. But when you come together, that's where we say that you have to compromise. Back when we cry, now we soon. Obey with any 50, no, I bear my 50 account 900. It should be vice versa. Okay. I realize the case that you solely want to go by your structures, the MWA. I know of the couple now make an Pepsodent here.
toothpaste here and go for using and I just say or say we mere in fifi we say and it resulted in that's a precedent there mean chawan ne papa mu ye me free to. No, but you see, that's something that they are coming from different backgrounds. Okay, can't we? Okushia bemo mi fi itia. Or then be cool. And let me just say, they are coming from different. No, we can more physical. We two pa we obi physical. And then AK-47. That's what they me free to. And them are there near come. But you see, that's something like Greeno. They are coming from different backgrounds. Okay, into maybe obi wo ho. Everyone say maybe mamia we in film, so I'm okay with it. Into my better pay man, say ash me am free to one idea. It will be very difficult for me to change from the onset. It's a gradual process. That's why you have that's why you are supposed to compromise. Or you are not correcting, or you are not correcting them. It's very difficult. But in as much as say you free different background, no, it doesn't necessarily mean say a small argument and generate could do baby to say. Yes, a woody any idea because according to the story, no, you see, Beman in a D kind fast kind no. Now, Obani here near Yan, and it or you didn't tell more man a tactus in a year. Tis a cassette and baby. But I mean, oh, anyway, you go on Nanti, I said, yeah, yeah, Nanti, I said, you know, to go to yesterday, say, now, Kuni, I mean, it's the aftermath of the event. What could be my Beman who are now or hospital? Or Kungo. Interface, Janet, a boom, now. Yes, on just. Ubis or I never asked. I'm just coming. Oh, Mike, no, all no, yet you for granted, say. No, I never asked. I never asked anything. I was just saying that. Okunkoho means Ohujaso. So, like I was saying, me, this thing shouldn't result in any arguments that will lead to stabbing off. Because it's here, we have a like it's appalling. So we are more concerned about the that's what you were doing. I want to be on the other. I'm all fair parliament and Kuala well, I'm eating the food. The next time, if the next day, oh, my beloved wife, don't do that. Next time, if there is any change of something, I communicate to me. See, I always say that communication is everything. Communication is key, and marriage and relationship and all that. Communication is key. And how you communicate would wait me if we said time, but how you open your mouth to communicate, you know. Now, both on the panel, we able to EMB. So we should be very mindful of some kind of actions. Brotherhood. One woman has been able to destroy one man. Because sorry, and I say better. And again, the importation of cement. And maybe some people say Ghana phones to get tribute. Now cement are very important. Everybody who duties baby, but I don't know if I can talk us to have. No, or de beton. Yeah, you are bringing it. Or more bad beton. Meaning the prices will increase. No, the thing is, Ghana, I think say yes, cement data cement, right? Kumi, yeah. And data cement. No, we have gas. We have data cement now. Gasem. Yeah. No, gasem when you okay, yeah, gasem yeah. Ghana there. Yeah. Don't go tell any day. We have Dangote in Nigeria. The cement near day. No, we have Jata. Jata is Ibrahim Mahama. Jata is Ibrahim Mahama. Dangote was meant to her. Yes, I think was meant to Dangote now. No, yeah, Dangote cement. Yes, Dangote cement. And I what Maku be one man there and Shada near all that popularizer. Yeah, and to know you will be more more fast cement every of my food from back to Ghana casino. And a trade minister actually me say one month for proper way no so. What I say? Say near to my port in a befa or muntra duty no money. But you know can see a small girl. Enti when you am some in Chamano Ghana yo gasem. Yeah. Yo Simaf Ghana. Yes, also or Dangote cement. Yeah. And I owe diamond cement. Diamond cement and so. Now diamond cement say Ghana, Ghana there. Anna.
Diamond Cement in Ghana, dear. Oh, okay, Mamma hair. And Ghana, dear. PRO for Cement Association. Oh, yeah, Diamond Cement in Ghana. Jata Cement. Jata Cement in Ghana, Ibrahim. Savannah Cement. Ghana. Debbie Savannah crowd here, or say a 100% Ghanaian owned cement company. Savannah, no. But I think, sir, Mamuchim, sir. Okay, producing ordinary Portland cement. Portland, the end of one say. Aha, any question for a small god about my gun and Eberton. One farmer aquanso. Now, one fast cement, no, and mirror my gun and duty cacram will be trained. Now, you almost were bad, no more the good come. Kumi, definitely. I would do where you so. I pass so. Now, you're the abba. Oh. Ubenya no ayira wano kasenti international so shut off first program ro ko bi no fe no once anke hwana nko beira benya no ayira ya kasa so wa bo di gu ka mu ana mu di gu yi se na de ba omo so aro pampa so na de ba batunim yeah brofi mamenko say Diamond Cement Ghana Limited is an Indian-owned Portland cement producing company located at Aflao. Diamond no. I Volta region. Yeah, who's a make us a diamond in your idea? Oh, okay. Ghana. But I think so. Omo produce here Ghana. Omo produce here Ghana. Near the borders of Togo. And you know, manufacturers no. 2 companies na Kabomu. Okay. That's the Indian and Portland. Oh, okay. Yeah, but any Ghana-owned company. And a person may be anywhere, but they must say, yes, yeah, that's some mobile, yeah. And Jerry Nabani say no, and heard him the bank. I'm about We are sure. Watching me sure. Search and I obey. Oh, yeah. I'm a woman of my words. If I were to come, I'll just be honest to say I want to come. So the BNC young quine there, and I'm a boy in China. Ew. Akosua Bruno. Umi kwasa. Bruno. Kwasa. Kumi kwasa. International Oze. Kumi kwasa na. Odi no. Uni ne ma me dia ma o. Bruno ne dia nura ne lunch e ma no. Mala Aziz ne lunch di no. Kwasa no so na no ebo ni di no. Eno no ankasa na no fun me. Oh, ene de manko oh, dana ma no fun ne manko ka say you kumi kwasa o. Me say kumi kwasa ya. Kumi ya jazo. Welcome to Wednesday morning. Max FM. Max FM. 89.7. All right, I'm saying credit na abusia for and eyo ma woda no yemfa embro na no okopie mu okoforidua ya odwanti bi efre ho dewa pap dwanti no ye fre no dewa pap okoforidua ma Gladys na oye in charge enti abusia for okoforidua nyina no pa ye mamache and na ma Gladys awoda see where the ma dewa pap mommy and ewa da nyankopon hira birthday kese pa edifi max morning di ujumadi team ni na ho na no pai ye de ma se nyankopon hira na o man kwantenti ahodin wom
afi bɛkɔ na wieyɛ nkɔmmɔ a da wakoma so wapɛdeɛ nyinaa no Nyankopɔn ɛma ɛmrɛ mu ɛmfa ɛma wo enti wei no efi Max FM ɛne yɛn team ni nyinaa ma Gladys CEO ɛde de wa papa okoforidua ɛnɛ wawoda nti happy birthday kɛseɛ paa nkɔma mɔmi Nyankopɔn hyira wo na ɔnyɛ kɛseɛ wo no wadwuma efo nyinaa amo de wa papa no pɛyi me chia mu nyinaa Kumi na de wa papa no de wa na yɛ kyerɛ sɛ de wa ne de menim na papa no na menim ni a kyerɛ ɛnɛ wɛde ma mchi birthday de ne gi sɛ da koro yɛ kɔho ɛbɛfono saa ɛbɛfono bomode na fam kɔho ɛhɔ so de me ko experience sɛ bia na yɛ wɔ no nti no na yɛ kɔho na yɛ nyihwɛ ɔkwasɛm nti nia wopɛ sɛ onni bia no nti ne sɛ ɛyɛ na woda yi ɛyi ɔmbɛ lunch ne brutal na ne sa ne nya ba yɛ lunch ni wie ya ne na mu yɛ musi fam Mercy. Yeah, free. Jesus. And as an encounter, then I told you, any birthday crown, I'll call her. Oh, you're good. You know, call you. Oh, you're fine. Any moment, you know. Oh, and a nice one, and then obeying a check. Oh, yeah, you know, I send it in so I can be free. Oh, yeah, there. Oh, and they say, oh, shake a cragum and then the and they appetize our home. Appetite. Could be my info so and so. Happy birthday, and come Mrs. Boachiwa Tim crying Alberta. Alberta, and me in Shirao. Another you do a woda. Ye fire casa fide so akasenya hopon. On share ye papa onto quanum. Omo yin cherry. Ya apomuden eka ho. Akosua green. Ye fire casa fide so Max FM. I wish you happy birthday pa. Mrs. Tim crying Boachiwa Alberta. Erade inshallah. Happy glorious birthday. Asawa ho. Yeah. All right. You. Enti enede na wo ka kire obi wodi na wo dan de. Oh ene ade aye asem aye ka kire onipa bibia odi na woda sabere wotie ye se ye momo happy birthday pa. Ye wish you omo nyina awoda pa. De ye ka ne se Awurade enkoso ento ne nhira nsuo enwu obi bia ene de due odi na woda so. Max FM Max TV ye fa ye fidie so wish you omo nyina happy birthday. Awurade nhira obi bia onto obi bia enkom enna kakra aka wo ye nimu Awurade emfa ne ma ensie. We wish them happy birthday. And you na happy birthday. Yanko yenim. Kwaso na bwa hina. Na nka me se dan. Minti minka. Max FM 89.7. All right, ayemu akwaba fe na wode wafidie na to ayemu akwaba Max 89.7 Max Morning D wana wasugusu a wutie ne yakwa kosise na nkro bebo na emra so yakwa hama ne so na ye ne ye mpan ye ntwetwe nkomo ena no pa ye pese ye hu se ya na sa ye twika na sa ka bi edi anima interval se wo se enwo ye ntem ani ka na odi anim no ye intervals banya na eba no driving ma omo friend sen ekwan ben so ene ebetimi de calculate intervals a ebewo meni car odi manim entem na sentie na yebekwa hama no so na ye ne pahin atwetwe nkomo ye friend no SK manu abrebia no ya na ye ne ta atwetwe nkomo eda ya friend no na manfo bisa oh na kumi na yantese mu ne SK manu e kasa oh eya na ne nkomo na eboa ye mpa na yesi yo yate ene na mu nso mu na monje SK manu anopa ye mu akwa bedba Max FM. So, medyo matupa na mutia atipo ni
when I tell you about the Ami ihu adom yenso ye ho ye pa. Anopa die SK man ye frɛ wana ye nkomotiawa ye ho kwan ba ye timi anya sika to car e okrom ha. Sɛ ya na ye nam kwan so na sɛ car bi edi anima. Interval seda ye mu no e wo sɛ enye sen na sɛ ne ye be ya ye betimi calculate interval sɛ wo sɛ enda ye ntem. Yo, that's why the video na achia for na fe study the bia mo fatum ho so. Mejuma me ye consultant. So ejuma skakesi pra na man for Efremia ebetia o. Then so nam se nipa ho doni akwanhia mo pese ye bo ho bank de bia mo so fatum ho so sa no pe bia mo so mo be fa a break atrai na ye de ahyehye adofo a o mu tie yen. Na me say be fa so de say ye adwuma pa say de o kan me tin ye ya o ka say medika bi achi e kwa be na say da me ne ntem o say ba bi say empofre mu say o di ani mu no gina ana bi si nanim a betimi aboa na aboa kwanhia ho ban ye fresh ade no say we tailgating yes o be ne do a yes I say what ben car do ntie can say technology e o driving me say tailgating. And that's a 2 seconds rule. Now 2 seconds rule, you will calculation a day. So we are driving according to speed in that walk on. I bet more to me calculate. Don't go for tape measure and found for 200 more share. Name on your marketing to be a while bit my yen or British more than the bit more about buying a free side in the better. According to JB and I be at renting be a back you do any muna. Sabe I also with me a ball buying. Now I bought. Friends say anati po ayesi nam kwa mu ni etike mu no so eho bai na sa 2 seconds rule na ye kan calculation so when am high speed pa na o na sa wodi ka tia o calculate wo wadwene mu o hwe bibi ba bia pa ka na wodi wani mu no o dru bibi na o de sa de na ya hye so de no wa sha tia kan wadwene mu se bia 101 102 ube ka wie no anya 2 seconds. It is over carry and no one 2 seconds. No what trust I just so then can't do you now the year now. I just say, oh, I can't do. Then over carry no, not say, we can do holiday. I just say, a year, and I will drop a paper a year. Then over can 101, 102. Over carry and now what trust I idea, what the share can't do, what the share is solid. I just say, oh, I can't do. It is a big idea which legend. And as a beer, wouldn't close the beer traffic as sick as na no so mon kokese sabe ya wo so betimi anya saa yi na akwahia obeye de say car wodi wani mu no wo ko fa sere mi ka kan wo ko fa tape measure nje nemo wo be say car na mi di na ni mu no me hu na chire type ni mi enu ana say ni number plate say be bia position a oni wona wo ye car ni ye na de bot paper ni dia obehu star registration plate number no next no pass ana I said, the BSC, I open the year for home, and I said, about the Jana, we did not open the Jana, and go far and share the Ama. And no matter, so who matter who kind of within a new ties, and our who registration plate number in the year. I said, oh, bad kind of do. Bassa, the BSC, I know they are with my own BBR. And to say, they are Obia, Ukaka, what you may have a friend said, rumor, a down in Kana, Medina, Chino, and Kemono. That man me say high speed mu no we calculate 101 other than can kind of 101 and 102 we can say eba we nya 2 seconds na open no enti o America say ah omo no say then na would so use imperial say yeah inches ne feet near the no enti omo kind of 100 and I said 2 100 or some of I say, I don't connect with my say 1 over 100, and I said 2 over 100. But some kind of 1 over 100, and I said 2 100. And that's what I can read, knowing your 2 seconds. No, and doing him Sadia way of wiping him. Not that the area question can need professional papa, and a pay, said a mass money, nobody waiting at the mass free press consultancy at each year. Or the edge man, there be a bed up for Hobayama, Sakana within it, you know. Say the difference wo a wodi na chi no na say wodi side we ya adwumanti obetimi ari ye hu bibia enkofa akwahia bia ma nti me say mudi intense traffic mudi a ekobokoko na say promo a hwese obehunu car na wodi na chi no car and the registration number plate no na say wonam highway so amoko speed in so a baby a car ne bedru ebi
sɛ biribi hyɛ ne nso sɛ kaa wɔabɛdi n'akyi no wɔduru saa adua wɔ hɔ anaa wɔduru saa kiosk wei ho kiosk wei sɛ mɛka 100 yɛfrɛ sɛ 101 102 mɛka wie no na mɛduru saa de korɔ no ho no a ɛwɔ saa ka ayi no bia hɔ no a na kyerɛ sɛ ɛyɛ anaasɛ menuru hɔ na ɛyɛ na mmom sɛ mɛka na mɛtra baabi korɔ no a mede hyɛ ne so ɛde calculate yɛ no deɛ ayɛ sɛ mebɛn saa kaa na bɛdi n'akyi no ɛdodo na deɛ ɛwɔ mu no enti na SK Manu nkɔmɔ nyinaa yɛbɛto ase a yɛn asɛbe yɛn calculation ɛde fa seconds ho no ɛnyɛ adwuma no adeɛ baako ebetimi ama yɛate aseɛ anɔpɛ ne sɛ yɛmmɔmɔden asɛ car na yɛdi n'akyi no yɛbɛhu ne number plate anaasɛ ne tax mienu na ɛwɔ akyire no yɛbɛhu me ne yɛ adwene paa sɛ wobɛn no dodo na wohu biara kyerɛ sɛ sɛ wobɛn no dodo a biribiara si a wontumi nyɛ ho biribiara 89.7 2 seconds rule ya ye kan ye betimi aye adwuma anase betimi de aye adwuma ebra ye parking nso se ebi aka ye park e wo nachi no wo se ye nhwe se ye behu ne number plate anase ye behu ne tax menu na wo nachi no eno no wodi ya ebebo se bi abeba na bi a obi so abegina wachi na o pese wo pie se wodi sa calculation yi a obetimi apia abranipa no wo ho woni ho onko enfofa didi amro enko ba se afi na ubetu car na ubisa se driver no we wasi me kwan na pe woni so wati afi mbaabi a unhu no au enti na da bia ye no wanka se ya na driver fu bisa wasi SK Manu yeda se papa yeda se why yo SK Manu ye kan ni se yenso ye twi moto ne yenso den na yenso ye be wadaro ma se moto bi di anim a yenso ye be den na acheke ye moto de sabi wa ya kitu ana de ye sheda for no nka ho ba because no kra onyina kwam ana se o konso a na se be di na chi a ye decide we so ya the same thing betimi aboa e kire se ono no wo ye yi kakra bu kakra bi abefa na ni na se wa hu ka hu ni tai na se moto no wa kona hu moto no ne sade na ade na so bu a do ka for camp moto no ti ni na o calculate di eno so ya ebeboa na ono de se ni parking ni ade de yintimi ye ni parking ba di kro ne mo so se nam highway ana se nam yi mu na se ono obedi lane ni super pepe dia ni na ye de sai ni ye adwuma ebeboa ye SK Manu wachiri kwan se na ya yakoya driver for no ye penchirechire mu bi a chen we ya ye beba waso ye yo me do wase SK Manu ye first CEO ma fancy console na ye adwuma ye se extra driver for ye share car ye share bi e paka ho bi a road transport consultancy services it bi e paka ho di bi a se pese hu ye ya obetimi afre ye wo ahwatoko e 024 479 5465 ofra baby will be assessed ye ba ho say so by ya say so La Paz committed drivers association for no akachi wona ye nyina ni eche dan pro oba ho so be bisa obinya ye bibia say ya sorry we company we individual say obibia say first wa to car no na wa fa driver na so person ye professional pa ofra ni e be tina be mano sa di abeboa ama ejumadi a wodi no akoye na di aboa yesin sabe yanyi bebre kasa ye beboa se bia se ma prayer ye di yenyina ye tu ye ho ache aboa prayer ye di treasury e di aboa oman ni ni ankran nyina SK Manu anopa ye bedo asene nkyerɛkyerɛ mu ade ama ye da ase pa me da ma pa nyami stram iyo enti yene SK Manu na atwetwe enkomo no ena no pa ye kwana so ye se omo ayen eya na ye twika na se ka bi edi anim a intervals ewo se ena ye ntem no enye sen enti eno ho enkomo na wate no ose eno no mo friend 2 seconds rule enti sabe yen a ebia yentimi enkan yen seconds no ne ye be ne se ye bebo modern access ye di ka bi achi a ye bebo modern access ye behu ne number plate no ana se bia ne tire ana se ne tires mienu na e wo na chi no ye bebo modern access ye behu ne tires no se na be ya o tia brake na je twu ye behu zampa brake no aje twu na yenso ye mbo yende no na yenso yende no enje sen twu enti yensempa adie
you. Say, woman magic curry back. And they are my messenger. Obey a chance. They are sanka you made Yamin Guana Meko. Oh, what am I a battle? What am I? I'm saying that say, young queen anyway. Max Morning, you live on Max 89.7. Yeah, but say, Welcome to Wednesday morning. Max FM 89.7. Max FM 89.7. All right, I'm seeing a pair who be here, sir. You be could be a so young question here. I got the 40 yard back, just one a pair now, yen to be. And she young quena no pay yen could be back a crana fee and come on catching now, no young fan trust when from my year na fee, yet the yen street drive to Medina trust where the man and yet. And then come on there, so when he and so catch it.
was a wintie bi pa nti ende yebedi ho nkomo ye kodwa suis de na yebehia sika nti yemfa seda sefata ne mu ode ne mu oduru emfa ma Mega Cash Lucky Box live on Max 89.7. Now we know emfa ho ne network bi a was we no so befa phone wa dial star 426 star 8 hash na wasende select number 2 Max FM. Eno echi box se beba no makoma kunsia o lucky box e wo mu no fa eno mu na sika ne wo bo age fashim 5 Ghana cedis ni echi fato so twen se umomo prompt ne beba eno echi ubenya message na message ne kire se wadi sika emomu ne beba sika bi e wo mu no eye wo de na we no ente sa manfo de no enti anya hwe kora no sika na odi bedi sa agru wandi hwe kora no yesi sika na odi edi agru eju sika no na sanfa dibium enti bomode ase ho ode ho bagim na ye promotion foforo ba kra ye sha ase edadwada na otwi ye mu na ya to ni di Max Mega Cash Novella Watch and Win na we no bomode ase ye novella hodo ekoso Max TV ni nyina no begibre ni adaje no wahwe bi na fe eho asem bi se bia no eda fiada live on Max TV 5 p.m. abusuafo ne tenase a na ya bisa eho asem bi se bia na fe utimi yi ano a na ya chawade na yewo momo ba yewo promotion ba konso a eno no yewo a wotade ho eje Mega Cash dwumadie ni mu wa wota eto no oto na win point oto na win point na yewi na otwe ko na wie ya yebeyi nipa makomakudu na nipa makomakudu no yewi ebe so ne so na yi nipa nan na ya chawmade na tie wa obedi kan no ye ma 500 Ghana cedis ene Techno smartphone ba ko se je na fakobo wata so wa beto so mienu ye se je 1000 Ghana je onu abusuafo mo fa nkotwa manum otoso mi ansa se je 400 Ghana cedis ye de kire ni so a da bia je brani adaje edi ya grebi na afen so wa ubetwa ton e onipa nan mu no ye se je 300 Ghana cedis na je atade ka ho je che e bia na una manu ahia wase na wo de che no akata wanim enti bomodi ase wo de ho ebeji promotion we mu se bomodi ase obedi bi afi anu achi na da fi da bia 5 p.m. bomodi ase obetena Max TV achi na Novella Watch and Win dwumadie no fa ho jim e bia auto ane afro live on TV en konko ba se amanfo agro mu di ni afra busuafo se bra beje na yentwa mfo yen fa nko to internet da bi we de wo hwe TV no na ye fra se bra beje wa chede unya no ba bia agi se Max Mega Cash Novella Watch and Win nti bomodi ase odo ho ebegimu kumie ne yemfree Mega Cash Lucky Boss won sensem na yemra must buy see de bia yetena ha gifone a wodi ye adwuma ana wodi ye call a ebecha mawo na wo besa ate kasa no loud and clear we can say eye clear we the ear clear enya phone bia se Philip Essence je wo Philip SS10 ya eno ye 64 gig no ewo 845 Ghana cedis so na Philip SS10 na 128,975 Philip Essence 20 128,070 Ghana cedis so na Philip Essence 2256 gig no and also 1,475 Ghana cedis must buy for chere say ubepiem ewo ho no mu a o Philip Essence phone say ko ba ne say bibi ato chima ewo ho a ukita 100 Ghana cedis kra ubetumi edi asiesie no kwasem ni phone bi ho no mu use a eho niam esa ya agi sa woto twene enye Philip Essence ni bia bobande na bopini must buy na kwajibi fra wo mo ewo 0544 019552 and now visit our more website on www.mustbuy.com.gh. Mustbuy say yen na won so bra na bejo Philips na anokwasem ni say wa hu say Mega Cash ya o kan yi no kwasem ni wonum ayi no say efie dai na wo mo ne ayi fe say Novella Watch and Win bedi kasubom aye ne say de wo kan no anti e besere tiefo ne ahwefo nyina say nyame ya dom a efie de di animi Novella Watch and Win 5 pm pepe ye ne Mega Cash fo na we question and answer
I watch and win. But more than announce would able to me abepmu e wo lucky box ni mo bi. Yo, anya na yenko yanim yeda so ejina mass buy ya bowura mass mega cash lucky box idea still no mass buy ya mobre twa. Yes, yeah, promotion ya to ni buy 2 for less promotion ni cause bomode abra bepiem ya so ye to ne mama akumienu na yente so emfama wo. Unya no ba bia we no agise heaven enko ana obenya promotion but heaven no na akasa obekọ heaven no akonya promotion by say oti asase su buy 2 for less bomode abra bepiem ya so ye mia wani to ne mama akumienu o wayade obon se woto ne mama akumienu ana ye bonse mama wayade we de ma yente so emfama wo na we no to ne mama akumienu anya se ye te so 50 Ghana da bi yetimete so 500 Ghana ne akire 1000 Ghana ne akire 1500 ne akire adentia wamia wani ato ne mama akumienu bomode ambra bepiem ya so ye mass buy showroom bi abehu bowura hwe now de wo ho kwan bisa ne ma no bo now de kofie na kotwa ho bra shops ahoduo pi ukọ bisa ne ma no na we yesen ne abo we yesen ne abo we yesen ne abo ade me kofie ba na de ye anichi ena agya kwan mass buy de ntesa o de bra be bisa ye ne ma pa ne bi wa hu se na ne bo ofo na ukofie a eno ne efra no wara beba yinsro wara beba yinsro kofia usika o banki na bekwa koyi abesan se bon se de ma no bo ofo bomode na fra ye nchirikiri mu bi a chen we 0544019552 na fra ye na nchirikiri mu bi a enti Bruno bibia ni ho wa hu da bi o kwasa bibia ni ho Bien. Do I want to say the John Quadi at the Benjamin? I said, I am a mere Grino. Casa Grino. I was a casa. Movie, yeah, I am a mere. Aye. I'm sure I'm credible now. Young fire, young street value, median and twas and famau. Ye na yet waba. Na yama hokwana wabamu. Na ya nkoma no obroni beka simple and tietia short kora na ye bisa toda hu ba ma bi pa na yere atofo se tie ni aw hu se ba ma de ye anye bibi pa anka ba ma ni obayi anka ba ma yi mfato obayi chese bibi obayi wo so obayi nya bia no ba ni kura bi chese hu so obayi dimu osipisita enufu sebe eto chese bibia obey kitabi nanso behu ni kunu na fe ni kunu fa na chi na ya na ne ya kra ne se ye bebisa so oba ben na ni kunu no ene ne twempena oba ne bebas aw minisa ne ginno odi obey toto ne yere out say difference kase wo mu chese -100 -5 crack esanka ho tu say obey men yere kra enso still be ma da tu ho no da so twempena wa kire aw anyami ene na na ye bisa se ede na de sa de ne ba adenti na mema motawiamu sa o yere ho fefefe ye be wiase na be ma eda so twempena a kire ye wia ye bonwura ma ne nsum na ye misa ma ne se oh obehu oba be ma 10 gram ne kunu ni opa ye de ma no impo ya toka ma no sika bi ope mobile phones ahodo chese ya je no nko ane dan esi ahodo chese nduane ahodo nyina mekiremu a be ma ehwe oba hwe na busuafo nyina ye be wiase na oba yi ewiam obekwa no akofa be ma bi nanim huhu kumikasa no mbi na oba ye ne kumikasa no mbi atwempena ye bisa se de ne de sa de ne ba de ntina moye sa se chese be ma no ho ofe chese bibia bi be ma ye obi nanso oba da so wiam bema oyere ho fefefe impo se ye ompena mpo a chese ne ye wo se oba bia quality se wo se oba bia enya no oba yi obi ye be wie na bema awiamu adenti na moye sa mo nkyerechire mu ma mo fa mo yere no machi ma mo fa mo girlfriends achi mo nkyerechire mu eye be yi na se mani na enso ade anaw de ne ye be yi kyerechire mu ye nhya se ogri no so na megidie pa se green awiamu da kumi ene de be chance wo so
ene ye be hya ase wo so nye da bia na begu mani mu ase se wate enti wo na sesi ha no hankofo da wonsa no eba ne sen ena wutimi wi amusa miswa no aha miswa no na anopa bi na mete se me maame ne me papa nya kasa kakra na nyina kosi se na ye bo me papa suspect and I'm see oh anopa tututu den na ba me so me maame ye obi animu oduru kakra okay so kakra okay na me say na papa yi sabe na dwenye adwuma na hwe oba kese a wakofa nko a o kitikiti o dia kese a o da ho kese we nyina echi anso wani yes am boss suspect o wiem iti medwen ho amanti asem say na papa yi o ye befo ba minyi yi na mu say enye ba yi akoda ya boa akoda ni adwen kra enti akoda ni adwen no edi na ma wo sisi a wunyi ni yi wate sa asem na se edi na ma wo so wate sa asem na se sisi a ni ama Matias ye ne say Are you frustrated by late deliveries? When you're professional, no one install with AC and TV and the insurance kura essence deal kesi every Max Buy abba. Better TVs, ACs, refrigerators, any washing machines, and one Max Buy. Now enjoy free delivery and a professional installation within 24 hours, all within Accra and Tema at the comfort of your home. I send you out here now, absolutely free delivery and installation. Order online now at maxbuy.com.gh or visit selected Max Buy outlet to start shopping. In Shashaka Accra. For more details, call us on 054 401 9552. This Saturday and every Saturday on Max 89.7 FM. Connect with your school. Which school has produced the brightest mind? What is your school renowned for? Find out as high schools and colleges go head to head, vying for bragging rights and glory. Don't miss this chance to witness history in the making. Join us for an unforgettable morning of respirited debate and fierce competition. Presec Secondary School, 7 times winners. Omo producing NASA intelligent. Atomic Energy Commission Okrumano. Omo yede wo. Kwani Presec can say go up. Kumasi High School, Truth Conquers. Yan can say Truth Conquers. Truth Conquers. When St. Augustine is talking about, Adisade is talking about the best is always good for Adisade. And then St. Augustine, perseverance conquers all. Truth is what? Then Truth Conquers. Mo persevere, mo yede is truth that conquers at long last. School Connect. Link up with your former mates and be part of your school once again. Schools Connect. Be part of the competition. What a guan, me conscious brethren. Your favorite roots rock reggae tunes with inspirational vibes. Reggae Max on Max 89.7 with DJ NY comes your way every week, Mondays to Fridays, 12 noon on Max 89.7 FM. Reggae Max, feel the natural mystic flow in the airwaves right into your VAs. What? Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. 'Cause reggae's 89.7 we'll rock. Max FM, what do you Okita say? Kumi kasa eye baako pɛ edin no eye baako pɛ menkɛsene kwasi ada untumi fa duadan so untumi fa bladan so kumi ututu ka ututu dam ututu tam waje bam watu fie watu bum watu todan obaje bam betu kam kumi kasa that the TM state governor ebe shew Maji wedi tina me dane di wunji di misibisa ko ofi wona me fe eleti so bi fe be aka echika me di ochame kwame utie Max Morning Dew ewo Max FM kosua fili masaya se. Welcome to Wednesday morning.
squeeze on you. I just wanna kiss on you. Max FM. Max FM. 89.7. Temptation, baby, oh, I just wanna spend on you. Come here, make us spend on you. Oh no, don't let me cheat on my woman. No, no. I try. You know, say I try. Don't let me cheat on my woman. No, no. I try. Yeah. Look at that face, look at that bum, look at that waist. What a bum, baby, my taste. What a bum, baby, my taste. Look at that face, look at that bum, look at that waist. What a bum, baby, my taste. What a bum, baby, my taste. It's a me, telling me what I'm going to do. Everybody want a piece of me, telling me what I'm going to do. It's amazing, telling me what I'm going to do. Everybody want a piece of me, telling me what I'm going to do. Say you love me, scatter. Yeah, friendly Kiddy. And I will make you never want another woman. All right, I'm saying I'm Akwaba and Fambra Max 89.7. Max Morning D when I was so good. Yes, I see no panels here. Yeah, quite consistent on Cromwell. Yeah, from me, Kumikasa, my name is Abema DJ Holy. I could say Greeno and Ophia. I feel now do a few natural. I am Akwaba Wabafia. Shana so say Max Morning D Weba Wakama that you had a cosifia than a panel, see a cosiano panon crown. And tia dani da di kanya odo wa fidi na to ayamo akwaba kumika sanie yen call yen street vibe jumadi ne so yen koti yen koma hodo e street ne so and ye ba be din komo ye din komo ye bisa emema se adentina be hu be ma bi na yere hu fefefe ne mpena hu fefefe na so still no sa be ma no eda so efa na yere na se ne mpena na chi quality se wo se oba bia enya no sa oba no e obi nansi bewi ase na konfanku wiem eto dan so obehu oba bi ahia bema bi chese ne ope woni wi ase nyina sa bema no eyema no enso enko wi ase no na oba no ene bema foforo etwempra ye bisa se de ne de sa de ne ba ye ba yi na se ya na mani na enso ade ye ne ye sheda ni experience bebre nsa ye sheda ni mu ho hwa ase ayi sa me de me hu se na me kyerɛkyerɛ ma se mu kura asa mai bi da asa me nye bi da ntime de me hu ne aye me kura 0550055522 ana se 0551598321 bramo na yentie ususu sa de nti na ya mama bi yesa wan so ubetimi ede nkyerɛkyerɛ mu abran a ebeboa yempa Yankwa Hamane Sona Yama Busian for Embramo 0550055522 0551598321 0550055522 and I say 0551598321 when you Mr. Gumi yeah Malam Aziz 7 years when you we wouldn't India Mr. Gumi Aja my sister Greeno. You what? Mr. Gwewinim, no madam for go your friend Mustafa or Germany. Maybe the Bruno North. And he always in the Kazan Dino, I ream it. And on the Bruno no. Bruno North. And Minister Kawaku Young Udino, Yabredino. I feel we grey ako brew. Bruno North, I'm Madame Pantama, Gira, a family. But me and Ramajamando, my fair dinner, the green no medemano. I mean, the Darren Cannon. Me, one will start up because men can't want them the brain because. And what is Yankasa Ewo? But Kadia mechanic say, naturally, Nipa Fono, and here one of the causes. And they also know so naturally, Nipa changes. And I'm a person, I did the Nipa Hua, not another Swamano, and I'm a bono. And what is Yankasa de Ewo? And to me, Casa de Brunette, about 4 man so, no 1 on 5 man, I said I could Mr. Kumi.
Phone and car at your phone. I mean, Malam Aziz, yeah, that's say, and a pay 0550055522. Patch on high new. Odin baby Afrefi. Ata dentina we yesa. I know very money there. Oh, Jojo. I don't know. What's your money, Jojo me? I know very when I brought to fire. Why are there so can be a mini camafu? Oh, did you? Camafu. I tell you what, if you know M1. Tell them to come out of the I think that's the music. Tell them a banner. I want to say, Yango Pwanza Mikasa, of the Amen Found coming. This is and the man of my banner. So when you chop money, I don't know when yet. And the other coppers I do in the Abano. Sadness and banner said that 5 minutes to the 10 minutes I do Bignano. A man and farm up. Nay, so Okobe before now, no copper quad bemo. Into the man, I don't know, it may have to say. The man there. Omo asedify so mo ye fast ade no ntimizo za atamadwini ene na atamitie nkomo ye wo se nkomo bi se ye mfa ho so bombo ma no ndi so bo so bombo no man we talk mo bombo na wunyo I will touch it you ya se kwa ya se pansha basel don ye dia ya se pa holy wo be be ni ye dia ya se pansha basel don ye ni chop money ma onye ntie mfa so bombo bi na wo ase mo wati ni mpani semwe why nie ni pa che wa say ni da kuma o say da kuma yenji awale kwan wa enti no ye be sere se wo ware ya aya chi wo fo na antin wetu aware anamo Bible say oba be jai na busia ho do ha bebo be ma ta so be ma be na busia do ha bebo oba onya be ye say wi a ma be ye ba ko enti ni ho die nti a obi a waje obusia ho nyina be di nachi na afi de me beduru a obesesa wadwene na obasa akọfa kwan foforo so ohunu saa nyama we nyina akọfa wa haw ne no me bebre prayers obehe me beduru a usika asem nkoyie behe me beduru a wadwuma ye basa jage bi ensese be kan na be kan enyi be bu ensese ye enti ye besre ye nyam ye mu bi dia wayera ya tra ho na mo mo di eche mo ba no mo ntie futu anse na motu awale anamo damase yo say yada se ene wa futuo emema mo sempa hello hwanie hello Daniel Dentani why Daniel Denta yentio oh okay me family no Isaiah chapter 4 verse 1 oh na no patututi no adu Isaiah masa what Genesis and I make I say and in that day 7 women shall take hold of one man until 2 days old. 7 women shall hold of one man, saying, "We will eat our own bread and wear our own apparel. Only let us be called by the name to take away our reproach." And Nana, nothing say, and Bible is here from a mother brain. Why? You. Ya te yada se why na kumi asemi a Daniel kan ye mama antene ti antene na yin so chirem se chira ne se se wiase be ko na wie ya ma no be pa me ma cha so de fa odin kura to me so keke nti ano no so ka nti ene na ma e fa na yire chi na fa o fa na oba won no wo chi no fa bebre no okay chi no fa bebre no onko na ni me why nie me a Christian yeah what the yagidi se nkomo ne mema anya adwene udin Christian nti yentie o pastor dia wo munu se amanu bebre wo ho ebia mpama glodi no se no se akoye no ankoye sa nti no musa ye sa nyama no o kasa de ama ho anasa o kasa de ama ye nyina o kasa de ama ye nyina na wahwe ano ne kasa ye nti sa o kasa ma ho ama ye hu why yo mate
Nti we onkomo na wudi. David de mi patre se. Emma no. Ebia oni ni kunuti sana nukunu ba asevi ni mpan mu no. Onkoye. Aha, nti na otimi wiem. Oh, okay. Matthias, na chese uchiremu a be ma no e ma oba nani enje wompam. Yeah. Nti e ba ni se wo so nkope abrantie ba ku a ogina ne nan so na mpam agudie. Yo. Yate yeda se ma me mbisa green no e wa ha se green no e ba ni se ya e ma mu wiem ana. Wo de wa ansame. Nti wo de no ya wo papa na wo si baye na ye na ye suba moni na ye no nti so be nyini ye wo hu ne sen na ba ne sen Mpacha hwan ni Pacha James ni yo James be ma odi mi ensa James ye ntie o de me kaka mi ni se on se on we o ya na o girlfriend o metia ye tumi kope ba ko kan se won se wo hu oba na special ba no ho fe no hu ni fe na o imagine o wa jum se oba se no ho fe na di be kama ba o men ko try he unyo no wi a another time no say ti afofro o se no ho fe we so no ho fe ade be fine no wa ko try o de sa o se watum na o ne na musa na oko na ya ukoso hwa unya den wadaroma ukoso hwa o mehu we ade be den ma me koso hwa mehu we be den me koso hwa o so hwa unya den obo sai se o free se we ya big grow we so show the snap peja me na ye king kon we ase ha kama ba ma o fele se o ye king kon o ye bossu sa gan kere mu ho no obi oba bi no cheche no apa na ho ona ma na wutia ye keto eja usu di ni ba bia frefi Adenta James James ayi okay yo lu ba da ba so fiefo ya wa se ma pe James ya da se why Fi na ko se James e ba ni di foforo King Kong o fili King Kong se onye yi sa o fili King Kong especially ya mu ho no ufiefo ya wa se ma pe kumi sa no awu kwa King Kong sa no akọ na so ati ase kumi ti so ya mra o de no so obi ama so ya mra o de no so enti o de no se unyini ye etesai edefa media ne de 0550055552 meba meto aso me de phone lines na tudwa na amen 0550055522 ana se 0551598321 obetimi afra 0550055522 ana 0551598321 now say na me say wo de no nkomo dada na eno a nti kirim de ma wo nso wo wiam no Nema ebia me ni oba bi tia na ma ye yi. Ai. Empacho odi ni ba bia frefi. Master Abuaji frefi fa. Wadaru ma yenti o. Yo. Abuaje anopa yeda se anopa de wabuaje mema pa yeda se 0550055522 0551598321 afi na do afide na to na yedi nkomo ye bisa se emema adentina mofa mo yire no machi ema adentina mofa mo kunu no machi etoda ne awpa bia na oba ne ye mawo ne awpa bia no be ma no eye edema ye be wi ase no na oda so wiamu adenti na mo ye sa mpacho hwan nie okay udini biom
Yo, Kwasi, Yentio. That's what we do. Yeah, we could like a dear, Emma, Nicoesa. We are some normal. We have a wife, body, shaper. It's also very to the comfort to be because last lady because I did not. Become you because whatever you are family. Become your wife for like that. So, look my pass. I want to call and go. Make a call with the other person. Well, I was yesterday. I was Abrabo Sam Fatawati. Abrabo Sam Fataw. Jai na ye nko Kwasi Kwasi what was it me pomo besesa me pam besesa wa hu koso yo eni no nya be koso yate why into the koso me paba wasesa why Kwasi yada se koso ati memanim hello hwanie aha VAT there my on the amount for VAT no intimate I don't know because VAT there VAT yeah VAT am kwai ade tia ya moyesa oba me ni die enye pe de kana be ma nyina me de me kana me ho to me ni die be mi tu kwan a ala ya me yesa de ba sam wo me yire ho pa die da bi no like ya ukodi na dodo sen na wo koye saade oh den ti am ta saade ni se utu kwan a e de na ra eni die sometimes we go to find na aba wa no e wasre wey ei mo problem o e be ma no ata se yo me mere dem fani ni agro no kwasa me fa na ti we wi apa na obi ni na aba kondo da bi ni mpesa and ya na musanti no me phone la ya me di tu kwan me dia no ma na oba na friend ba oh okay ba tu kwan di afre beba me tu kwan na friend beba why ade V8 why ade V8 abeka ne de aka Solomon City Safo Kantanka ai Safo Kantanka ba mu ana ne ye di show ni nyina aba na wie yo V8 ya da se why onso de ne ye oso ande otu kwan ya no prapra mu ai ba se me se metu kwan ma ba koforodua mafikoforodua ba kra ba se wona nkasa ne nya kwantuo pese subani abrabo na wo bode na misi kire ma wo peso be kire wo wo kire mu sesi afa ya benya sem nti mi amatias ye ai me ware ya mi wiye mu da wo ya dai me ware mi wiye mu wo ware ye wie se ni wan ya pe na wo ya dai wiye mu da wo betimi atafuru ba bi se wo wiye mu da aboda ma no patituti me bo mi hudua masa ano patituti me bo mi hudua masa on pesa metna se wo sister you pass adenchin adechin ne sa do akaro so anga so bo hudua me mo mi hudua bo hudua me ba djuma me srankunti pe ayi kan se pomade no ayi kan se engunu wo elbow ho no entimetafria enye ma chemicals akom ye ma no pa no penso me nidi wani e me nkota fa ba twa no pe dia de odi ba bia frevie I have been doing such a free la pa mini aye ntie oni abani ade nti na mo yesa oh ni se me ma re san de atam se amagi na ma so baby wa mo be wa me no na ne suban tisa but oni ne be ko na du baby na free na ne suban no saba je ne suban ne saba de ya o so ope baby a o be jo eja onya na emu ya wakobo akubi abetina tina ho sa ozo ya de ya ote ya nya me de onya na emu onwo a ana onya na emu onwu ba ko bia no wakobo mza
Radinyame. Now they are better. Sada no ba. Dinewom. Nanka obe kasa. Hey, sister. When you na chu mbeda obe kasa. Afi na obe bonkro. Hey, wan hwe ho anije. O kasa da kopia fu anu tu ba di. Ma beda. O mbeda be konkon ho be tra de. Da ba na o ya o de beda yi. Kumi. O de na da me. When I make us say me wade ye idie. Yehoadom. We are here. And is it after where you will elbow? I ask him. And the anode, Casabia, mamma, and your paper. And the anode, Abia, come home for either chida paper. Now, all the I don't appoint to the table. Microphone is when we Maria must say. But your hand here, Bedaso. My sister na friend you. Sir. You any my sister more history. Sister na te say. Eho adomo na o so. Eho adomo e ho ye. So de oji media na. Me judi fa na so. Ho aba mo de na say. Yes, sister, where they are dance, where you can catch. Eh, no good any was. The woman is all come account the into the account. What am I going to ask them to no. Or come in some. Oh, remember, I'm going to ask them to straight away. And my man, I got on when you saw the Sabi. You've been when you saw the. As I say, or Baba Bonne who more than mount. I any ope be a many problem is so one more baffle for a bon thing. No one needs no one. I didn't know near my a cartoon. On Franco see we say at the same say skin na. I don't want papa more bano. No, so on cartoon say obi cartoon a bon thing. It's be who say. When inside there too, one time booma because so boo bapa. What the boo I sefatan ebemano. Ono so be boo the same thing. Ti enko ba say. Obe maybe be si oba no abonten. Na bi odisika be dada na obe pneda. Onye nti ye ya mema no mo hwe that side ni yi. Na ema ma no so en appreciate ni amoye mamu. Wo. That's it. We da share that share be kasa. Why? No kwasem. That's it. Any member no ye no kwasem ni sabi said we sikan no moni nswade. O se ebinom. Senti amiso matu sabi. Nti ye kan ebi na chese o chese mo obi ne DJ Holy nom no. Na we. Na ebinom de eba sa na de me kwaka ebinom ho. Na ebinom so okay ebinom. Me de waka kumi. Na by force sa. Ai. Okura na adi kan. Menko. Onya den. Ujina mu. Menko. Yemfa 2 course enka ho na yemfa ofredwumade no. NC 2 more course na yenso de so 0550055522 0551598321 ye bisa se emema na denti na ya na motawiem ema no so ye bisa sa denti na ya na mota efa mukunu no machi mo ha ne sen adenti na mo yesa be ma bi wo ha na yere kama so be wi ase na pe ketu abi wa akire no de praprama baby nso be se be ma bi ye na kuma so ade nyina ma no se be wi na kire se o ye wi pa twa hwan ni o. Good morning. Boko dala na wonso e. Yemi adome ho e. Eja na adome de Yesu ase. Dala ye nkwa ase media se eja. Wati? Ekumi adenti na nesisa kasa o threaten nesisa. Nwanwa. Na o threaten me de so de wante. O threaten dia akola bone. Dala ye gwa. Memba na kasa ya mo ni nso ni omuwo. Ni omuwo no. Ayi omo ni nso, omo ni ebrade. O ti ma se. Adeni ni na ya ba. Yo wa bonte, no no wo yere. O ti so ben le ti so so ka kwa bonte, ya pa ko pa ni nso no ya bo ti. O bi be se fin ko e ma mu ki ko. O fin ko ta ro ko no atin ko na.
Nyamu no mumpe, many names so no fear. A money yet from a yet who say Matayasa. And you see yourself, Baba, and you come. Madela yadasi anopay anopay yadasi Madela chim say a mema no and a tire son a man and tiny sir. Why dear Miss Annual many per 2.5 your last call out Kumikasa Bacope baby face Kumikasa baby face Bacope and a venana mess no bonfast I metro Yabutena yin Makuma said we local right baby face Mr. Medas Fatcha me once I'm a table voice and under me who ye I said no men dear Yamia Shirami said Yamia Shami Aduno be anywhere Timmy voice I want it baby face yenty away and a pemulia Jumania mean shall maybe Namintia no tea for ya you see you for ya so much ya Mamintia speaker doctor and I say Makulikuli na Kumikasa dear Tiani say me near me who say a normal thing and said I ain't problem be and I ain't me so and beside questions. Kabema wa yere kama o sa wo mpana e bi kura kama still o sa for mumi no nyina chidi and I timi say normal me dey me hu ni say big problem be asa but me say dey answer na mtie Entina ye can say no unim nipa bi a betimi aboni din say unim so no otesa e mom di mesraw unim obi otesa baby face so far there o je me ye be ma na me gina mama there me je da hu be ma bi a odi sa adwuma ne there but nyame ya adum na me hu obi so da baby face so da so da so da bi say Kim Yate when you the entry be aso so da and ye be hwe anim ate ye be hwe anim oso ohye mo se do be hu be ma bi ase bi a wawade na na ofa ne onhu bi da e kra se men hye da nyadaje na da be da nyadaje be da nyadaje e ya na man mom ene ye boa mu hwie a yenim se ya na motai but se me hu be ma bi se unim so unim abo okra Abu Akra. Ejinamwa. Why there so, unim de nti asela o yokromfo wonam ho no. Ye man sika se won kwoto nam. Na ye mfa nya aduro ma no. Na wonya akro no no a wo boro. Wokoya enam na amba. Sika nso amba. Aduro na ntimi anya yi besine. Ne kra ne se. Wakoye be mai. Uyonko be makwa unhu ne da enti suban no eno ana modenam ai sasa na wo kan dia o se wa ga so bu ahofo wo tirim sasa na wo kan dia etie fo da wase nti wiamu ne dia wo kiremu a mema ne na tai yi pa mi kiremu a mi na mi be kirem baby face ye da na so hati mami nchia me sister Vidash no fair no mami nchia no chia no me sister we nti na menhu aduane ye adai na ye ne nete ade ba kwa na ne gye ho pa ye aduane no a nti ye aduane ahodo tam yi so ano no ana no ye bi ni nyina ene wa ya de aduane na ne gye ho pa ye banku ene okro stew ana okro soup okele stew oh okay tini e fe na adwa banku ba se de otia wade ase du ko fe na adwa banku a ubenyasem okay ene Vidash kumiso na wase uhu na fe na adwa banku o say uhu na fe na adwa banku hu na maka de Vidash kumisi mi hu ama mi mfre wa adwa banku leze ma mfre no nanu bi e komode na yese onye banku mayen eno se yedi na tamiti onye na msio banku de yese nya aduane bi a wonya e wo se yan krokro mi ameye made na ekosi sei ene yede tu mi din koko banku etiefo ye twa ye ho aba me ye banku no aye koko ene koko ene ye tu mi din koko banku ene na de hu
Ye try your humra. Utwa ho akwa. Oda utwa ho atwa ho na we a common farm. Oda farm. A common farm. Koko banku. Asemenkure. Eh Kumi. Eh sister no pay echi a oni abusuafo ni nyina. Ebsia ha na mrebe man kwan na ye de ye street vibe dwumadie no ebesi. Ye da se no wadaje wa ba mu adwe nkire ye de koko banku ene eja kwan no pay. Welcome to Wednesday morning. Trickmatic on this one though. Listen, what if I survive like a transformer? Or the 179 like an informer? Now say what here what more no our format. But Jomo Joe, no na kuma, you are the same Kunko Joe. And I wash it, I didn't see a watch you. Hypocritical industry players hoping to ridicule you. Judas in the Kumu Yesu. Anapay maminchi see where the man AJ Clothing. Ko for the Fijase, onu wadwuma efo nyina no pay echiamo. AJ Clothing na we Fijase ko for the onu wadwuma efo nyina no pay echiamo. Once again, and come AJ Clothing. Belated happy birthday, and come DJ Mix. And right, what would that? DJ Mix, I hear Juma L Sweet FM. Me chairman pa, me boss pa. Na and right, I am me boss. Now with that, chairman Yankupo Shroud. I'm not feeling so come on me, I mean, I my Ocean Boy. Ocean Boy. I know pay it yao. Bomodia Brana, Bessai and Dacro, why shedding? Bomodia say Dacro Bebaneja. Ocean and no pay it yao. All right, I'm saying, I'm quite enough fame. Come on, who do I can and Fantas when from an and paying for more. Ediom Dumedie Ewo Tailors and Dressmakers Association eba betwetwe nkomo ya te se graduation kase bi eba so na yemi som se ehun nkomo te san yemfa ehun bagima na adwuma ye nche ye ko graduation pamcho abusuafo anopa ye mama che se obi aho ye anopa obi adidi Mundi dia munkan. Yeni dia na paul. Mundi dia na pay. Chubedi den. Oh, wadaro ma. Ne sabe kembia. And ukofi amefro wo betimenka. Mati. Yes, mama kwa babiom. Yeah. Tailors and Dressmakers Association. And is here near here. Ghana National Tailors and Dressmakers Association. Yechanitia kan GNTD. Ne branch ewo doko. Ena ye kase na yewo ikuoba tan a eno no ye Ghana nyina. Ye dwumedi a ye di ni se ye boaboa adepamfo ano. Na ye traini enkwala na yeso omo asene ye boa omo sane ebe ya omo so omo future ana omo daachi no ebeko yi ena eno echi no so yesu adwuma wie say yetimi upgrade ye ho tie no so ye wo mu a na ya organize workshops any training make us say be koso marshals ama madams for no any apprentices for no Ekwamen na mo faide boa ya ye ni beje ho se ye besua de pama na se besua 3 ye
ye pese ye nsu adwuma no ye ni sika mo boa ye de ye nwura adwuma nim ye ho ka ye ntwepon ni na mo de man ya na kwa men so na mo boa ye kwan a ye fa so de boa ne de bebri ebi wo ho a aban timi so ya sent se ne nansen ya na national apprenticeship program ekoso no aban ni timi so ya sen na individually no so obi wo ho a ne mpotemu a owo no ebi ana obi wo ho a ne ni gise obesua adwuma no but ne sikasam nye eno so yetimi efasa nipa no boa no ya wo ebinum so wo ho a obi ono afi ne krom aba ha sei na obepese obesua adwuma ebi a ne dabrem ene ade eno so yetimi eboa maya de nyankopon hyama amen ede ene machi mponti a mode emboa ye boa dasa nipa ho adwuma de na ye den efi kroketu am ye ba na ye ni baabi da mo man baabi ada no enkomo pi ede ene machi mponti a mafa adwuma kese ato mo ho so se mode boa Ghana fo timpo kese pa ne se oman bia be koso a ejina ne youth so nti se yentimi ammoa yen youth na daachi bi omabrabo ensi ya oman ne bejija nti ye boa I say youth empowerment ye boa mabaawa ne emrantowa no sane ye be ya omodaachi ebesi omuyiye maya de yen ko eni me ye se graduation kase bi e ba so da ben no Saturday ya pacho brawanim kakra me Saturday ya na se memre da we me pacho memre da we ya afi Saturday aba memre da but ede ho graduation pacho adepam nkola na nyame adom omo esua adepam na omo ehu no omo na ne Saturday nyame ya adom a ye pon omo ho ama omo enu ti na ye pese obia ehu se odoko GNTD zone no ya nkola na ye insohwe ni wi a se ye graduation ma omo na obia ehu se omo etumi esua edwuma na ewie a omo betumi aye edwuma anase obi pese oni omo ye edwuma so a we hu se akola na etumi apon no ho nti obetumi ne na ye edwuma ye bedi nkomo na ya hwe bia ya dwumadie eba so Saturday ye wie graduation na ye jobi akwa na obi akofi akodi ne maame aduane anase mo wo mo ahodo bi a mo de boa enkoda ya wie adwuma yi se mo de omo ba ma madam sa ahodo anase mo bie shop mo je container mo ma to mu machines aguma anase graduation na jo certificate fa kopa adwuma jo emse bebe mu kakra enkola no exams a omo ye no proficiency exams GNTD ye mo certificate a kire se obetimi di akọ company obetimi di akọ bebia akoye adwuma eno no wo ho ye san ye MVTI eno so certificate se police mu na opew fire service o bebia ope bia no wutimi edeko eno echi no ye encourage nkola ne se so mu wi adwuma e mo mpre omo ho ntem so mu ko bi omo shops esan se madams ne masters ni bi wo ho a omo hia omo ne omo aye adwuma sanso na eba ye regional e wo mu a competence ni bi fall on the region se omo hia enkrofo ne omo aye adwuma na ye push omo e de amo eda be me da dwumadie na eba so he activities ebe koso ne ni ho nkomo ya da si me da dwumadie ne ba so CAC asori ewo doko ya be shasie anapa no nkono na activities de bebre ya wo ho enti ya to nsa frɛ empatam hafo nyina sɛ omumra na omumfa omani mehwɛ ne ekoso ebe fashion shows ni de kekeka ho nyina aduane be na mo be cheche anu de eduro ha ye be sese mo maye hu ye mu bi aduane nti na ye ba mensuro
Yemura activities ni mu yani beje ho se mo ne yembeche na ye ho dwumadi ahodo a ebekoso se na ebe kan yen se kwan bia so eda memeda yemra mehie me san se ya na yenim ya na memeda dwumadi ahodo a ekoso no dos but ye pese ye hu activities na de na ye sonko ho ntia eho behia se Saturday maye nko ba bia na yemra yembepie mu ewo odoko CAC that's no cre Jumadian because or CAC to send a mechanic or more auditorium ho. Na activities no ye kasipa or me a fashion show. Ye person will be a ban over here or doko because this year fashion show ne the best nunko. Mo frana shada you go munsano pa. Person mo de chere we are seeing na. Anti fashion show no ye kasipa e wo mu. Jumadi ye penfo ben na matonsa from say omoba ede omanu nyam abeta jumadi we achi yatonsa frɛ yaye MP awo Ablekumanov honorable Erabna ena yatonsa frɛ MCE ena yen regional chairman so ebo ye chidom pa ono so ne dom ebeba and I war a titri for individuals as well. Yaton Safrom say, Omombeta Ichi, Emma Bibia and Koye. You, yeah, ye nisika, ye pese, yensia de pam, yensia and San Jumabi to say a tribo. Ye bamunchaya, and Waben ye benya. Na Quamben son ye befa, ye betimi, ababi pim, well, my share. You. Sesania ashase no misika ne no emwaye ne ye ekwan horo bebre enti no ebe depende nipa na opeso ye no bebia na ho odin du ana emwa poten a opese ye de boa no ye kan say no number ye be agin chechemu ebetimi afre 0244 57 68 03 and also say there be yes ambo o number ni bi 0244 0244 57 68 03 and I say 0249 0249 99 54 21 Nti your friend number we are ebetimi e de ho abedom ko no me pa cha na emboa hodo nyina mo de aboa yen me pa cha yo ye beja mu na makọ e de na mo ka kire tiefo afi so ye mu bi ye si so ana ye bobra no omo hye ye nkura se bomodin akọ school na bayi aban adwuma ensa no dwuma de emfa nkosi hwe ensa no dwuma de emfa so ni so nanso yenyi ye ya ye be mpamfu yi ene hu se ada bi ankan ye hwe kura no yenya ensa no dwuma ba ko bi anka be boa yen na saa dwen no eda so eda manfo tim se ye maamenom ye nuanom ye papa no esua ensa no dwuma ye sebe oma omutie wu a oma ntimi ampase omu grace ahodo enya school ankonti ena no mo yensa no dwuma saa dwen na da yentim no me mpese me bisa mo se no kre da bi ya yenya beto no yehu se da bi se be yedi nkwasi asema yeni abo afutuo be na yede ma yenuan ma adwen we eda so ewo yentim ma menhya se mfimi ma me ho mo mfa nche me mobile me bisa mo dimba te wi a yede mo dimba so mpa cha ma menhya se mfimi ma me so mpa che efutuo a yepese yede ma wona omuhu ade dwumasua se ehu hia no sisia no ye pa kire se sisia no wode hu hyemu a ebeboa o sisia ankasa no so omo anko school se wentumi anko kakra na okasa okwakosu edwuma na untumi nye isan se sisia no edwumasua no sisia konenim no correct nti ese utumi sua ade kakra ansa wetumi ewrem ti kakra nismetumi akam yo aja fabi soso
na me de to aso ye saa adwene na ɛda ebi mutrim sɛ wankɔ school a ɛna wokɔsua adwuma no ɛnyɛ papa because sisi a adwuma na yɛ no sɛ wankɔ school a wontimi nyɛ ampa wankɔ school a wontimi nyɛ ɛna nyɛmo ɛwɔ ha no mi ebi mo fifi university ni ade ba yɛ nkyɛn for training nti ɛna yɛade sua no adwuma sua no yɛyɛ ho courses na university ni ade nti de nti na obeka sɛ wankɔ school a na obekɔ akɔsua adwuma tete no na na ɔmo ka saa asɛm no ba sisi ayi de entisa me fa bi ka ho ne amede be to aso ne sɛ sɛ saa adwen na ɛda yɛtimu no de aya cake menka ne saa esan sɛ sesia no sa wo kasa wo hwa akola ama na kɔ school yɛmfa ne sa wo nkola mienu me hwa ba ko ama na wie university wakoye ne national service ansa wachinya pedwuma me de ba ko ekwa ama na sua adwuma nia o sua adwuma no akyere soa ne 4 years akyere so kra ne 4 years obewie adwuma no astarte aye adwuma enye sika hwe no ho na nia okɔ school no eda so kɔ yɛnka sɛ school ne nye esan sɛ adepam mu nankasa no yawo ebinum wɔ hɔ a mukuta ɔmo masters cry in fashion yawo nneɛma bi wɔ hɔ a sɛ wankɔ ho school a wontimi nyɛ obi de natare ba na sɛ wo sketch a ne nyinaa no ɛyɛ school yawo binum wɔ hɔ a ɔmo wɔ Accra Technical University ebi mu pursue sɛ ɔmo bɛ toa ɔmo weesu nti yɛbɛsrɛ sɛ yɛnyi saa adwen ne mfi hɔ ɔsɛ yɛ adwuma a yɛyɛ asadepam no egyina calculations so enti sakola na nko school a calculations ontimi nyɛ say yama obi to say 49 na yesi divided by 4 how will you divide it enti ne yesre adepam mo ye no nyina me pa chon calculations wo papa divided by 3 me pa chon ye wo bibia ye friend no 18 28 38 ni nyina wa adepam aha enti say akola na nko school ana obi a wan nko school no ontimi nsua adepam ebeda ba se eda memre de ebeba pa na hwan na wo ho kwan se oba dwumadie bi omo ye graduation nko ana omo ne omo abusuafo nko ana ye nso a ye pekunu no yere no ye betimi aba abehwem se agya ye betimi abefa ba ku bi di akoye ade ofia me pacho ye fro bibia ba nkola no obi e ba oni na wo fo ene ne nkrofo a wafrɛ omo ena oni omo eba me kra me mpena bi afrɛ me we invite o se me mbeja no mpati ye be hwɛ weni Saturday die nyame ya adoma me ne ma na ye be hwɛ weni yo mami wadaru ma beba odin no na odi bi a ukita e wo pacho ye frɛ me Hannah Sam me ye coordinator coordinator no ye dan wadwuma me pacho me na me hwɛ nkwala no eso nkwala ne nyina so omo exam score ne nyamamea na me omo pacho odi ni bio Hannah Sam yo ma Hannah yeda se aja pacho me de Eric Awu Ajebi ne vice chairman doko eno no dwuma de dan wadaru ma vice de me Charlie di ni ho a me na me hwese entutuye ko ni sha me nsa ya tutu no ano pedi mani bro be ma ba ko ada ma mi ntem yo mami wadaru ma odin be ba cha ye friend Merita Asamoah ami me na me ye chairperson e wo odoko zone of GNTD odi ani ye chairman na chairlady na me pa cha chairlady that's na ye hu abonto na for chairman manu di nkom etwato na ye nso de so me pa cha ye besre se nyame ya adoma coming Saturday ye hwe nimu se Ablekumanov ena yenya nti ye invite obi bia so onfi Ablekumanov na opese odi neni behwe no onfa neni emra mehwe bi yenyen yimu obi bia emra mehwe bi na ye hye amanfo nkran so se sesia no yente ase se edwumesua eho onfaso na ye mmomodin se ye de ye mma ebesua edwuma
Ye abusuafo bi e beti o ma na say ye abusuafo bi e bedo ma say ye mfa so ye nsori so. Yo. Mijina ha as chair lady of Odoko GNTD. Michia me members nyina, me executives ni me members nyina. Me wenfi me regional chairman Abdul Aziz. Ene ne executives nyina. Me wi michia me ho kani Mr. Jonas Asamoah. Ene me busua nyina. Ami ajaro kienkwe. Papa, yada si wakonya modema yen. Mass TV mpanimfo yada mwasipa because yaba ha no moji ya ofel super especially general manager and Mr. Obobi. Yada asida kase ma mo pa na yada enuanu mu nyina se. Yesrese graduation no ombeba no mababa boa yen mantem hafo nyina odoko mpatem ha ye hwemo kwan samu nyina ombaba boa yen michia ma solifo nyina the Church of Pentecost ichia o mu nyina ichia obia ma ha na yentie o Mr. Media sida kese emamo se mama ye akwenja sei ai michiechia odoko learners fo nyina michi omu nyina se nyame ya adumu a Saturday ye show bibie ni se omu nyina beba na dwumedie no ayefe michi ama sorry Twinebo a Central anopa yeda masese ya ton safra mobile yeda masepa yo enti abusu ya sempa yede yankomo na ba na wiye Tailors and Dressmakers Association pay for the new matching komono. Enti wani baje ho se ubesua adepam wani baje ho se ubesua 3 year. Your numbers no 0244576803 and I say 0249995421 fre. Na emwa hudu nyina wo pe no yemfa mwa wo. Na nyankopon adom ya sumu badwie nansan yempenafo no ha ye dodo. Eya na me school fa me koto adwumam eya na ye say madam so obaji me sei me chop money anopa bia me kwa adwuma 50 Ghana ana me wi adwuma me be pon me ho be pon me afei ma pon me ho abebue store ma me we nyina chi e be na afei o ma sa agya ye yankopon tu am nyina aka entiwe no ye be se association aba bomode ya say o de ho baji mu na emema ya sumu anduyen edama se se mubetie na matu hu anamon emema ena no pay ati asempa yedama se Fawansa womeni ya so watch me wa onye hwe odo kaina me wa ma baby mi pra onye hwe agosi ekume bi ada o bi dumbi mi feel you are ye frano atom oni na na beisi masesa ye mfa ne biemu yento Faunsa women ya sabaje mi wa onyeshe odo kaina mi wa ma baby mi kura onyeshe akosi akuma mi ada o bidumbe mi feel what masisa your friend Atom, yeah, say, by next week, Atom, ever to change come out, oh, you do so. They say the Atom abem.
All right, I'm saying that say you better who abeba na ye the People's Parliament jumadi na to so e de ama ye ba sisi a ye frame Kumi Kasa. Hello, Ebusian 4. Your friend Nana Dakwa Jesse, the host of the Max Sports Park, and Max FM 89.7. If you joada, ekosi fiada, about non-crew kosi se dumie nu beboa. Program no air live on Max FM. Na nika semne se die, ya system about non-du kosi se dumie nu beboa. Program no SIN live on Max TV. Eho any boran crofirman so. Nya cover the major leagues around Europe, Bundesliga, the La Liga, the Premier League, Dutch Eredivisie, any de kikaon. Afeso so eba na kutukubon sem dia enwa any Max TV, Max FM. Unim se Bukom Boxing Arena. De biaya wo ho Professional Boxing League. Ya de hun sem nyina ebeba Max Sports Park jumedie no so. Afeso so Ghana Premier League, the Women's Premier League, and the Division 1 League. Ya de the statistics and all the details you want to know about the local football. And afempo agudi ensema ekoso yemaimu. Your segment bit to say the predictor. Emu hwampa ya the matches beba ya be more odds. Now so what me twabia dibi. Sounds so any of the big interviews and penifo kukudan omo kasa edimu ewo Ghana any wiase agudi ensem omo any omo atwetwe komo. Inti shiame minima bedwafo efiti joada ekosi fiada ewo Max FM and Max TV. One day, Anna, Max Buy per se, yes, bebre. Bisa me say how? Max Buy at the bundle offers a case you be intimate take ebro. Buy 2 for less. Banabato TCO washing machines and a kettle for only 5,530 Ghana cedis. Na save a cool 300 Ghana cedis. But to Infinix Smart TV and a smartwatch 3,000 Ghana cedis per. A face of Sanka Techno Common 40 Pro and a smartwatch for only 3,170 cedis. Na see a 250 amonumuwa. Come Max Buy showroom or memo baby and I shop it online at www.maxbuy.com.gh. Frame 054-401-9552. Nebisa bundle promo no na jiweni kra. Max Buy. Quality you trust, prices you love. Watagwan, me conscious brethren. Your favorite roots rock reggae tunes with inspirational vibes. Reggae Max on Max 89.7 with DJ NY comes your way every week, Mondays to Fridays, 12 noon on Max 89.7 FM. Reggae Max, feel the natural mystic flow in the airwaves right into your VAs. Warat! Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. This Saturday and every Saturday on Max 89.7 FM. Connect with your school. Which school has produced the brightest mind? What is your school renowned for? Find out as high schools and colleges go head to head, vying for bragging rights and glory. Don't miss this chance to witness history in the making. Join us for an unforgettable morning of spirited debate and fierce competition. Augustins has produced all the best dignitaries in this country. We talk about Pakwesi Indum, Totobi Kwachi, and all the high brothers went to St. Augustine's College. Master, stop your bin. Central region. If we say for Obako School, they say for Kumasi High School. No Kumasi. Have you heard of Agri Memorial? Oh, Agri That's the best school. Very, very best school. No Kumasi, they have schools, sir. I have 2 schools, I have Prempeh and Upugua. Kofo went to which school? He went to Prempeh. Prempeh is a college. And tell them we are Prempeh College, over here president, no. One can say for schools, Niranto, colleges, no class, for Monto High School. High school, they college, pay. No, college, invest you. College, you go America, college, invest you. And the end of Kofo young school in high school. College, you know who's more. Kumasi High School, right now, the Minister of Education is from high school. Hey, high school is built
a stadium. I must produce all the athletes in this They country. must Achimatas have produced over 3 presidents. Kofi Annan went to Infantry. What came out of Adisco? Tell me. Now more from Adisco. Canada just one from Adisco. The best comes from the central region. The Casco said no one central region. More moving science and mass quiz, no. I didn't produce. And then project partners equipment ben no produce Ukroma. What you are job in the national mass and science quiz, you are winning at the end there. Quantac won't even produce it. Muya the Bacano. School Connect. Link up with your former mates and be part of your school once again. Schools Connect. Be part of the competition. 89.7 Wewura Max FM wa jidu okita se Maji wedi tina me dane di wunji di misibisa ko ofi wona me fe eleti so bi pe be aka echika me di ochame kwame utie Max Morning Dew ewo Max FM koswa fili mascience ye. Welcome to Wednesday morning. All right, Epsia. Yamo Akwaba and Famra Max 89.7. Max Morning Dew and Wasugusu Uchieno and a Panuncia and Yashasia Yakwako Sisen on Cromebo. A Fena Odu Fidina to Yamo Akwaba. Emrason, Yade, and Jumedia Yatunidi. And also Fire Tunidi, People's Parliament, Jumedia Netwa so at the amount. Na enano yene empenfo yi eba betwetwe nkomo sa obeka ya ene na wotwe yene pahin ye kasaye edefa the state of private securities in Ghana omo asetena mu omo sikasem ene sena omo si edi omo dwumadie na yene pahin ye kasaye chirem se dabi yenuano mo bre papa yenuano mo ye adwuma e private securities companies e organ na mo bre toda o ma ho siesie o makatua ene o ma mu o mo boye ho ban no toda o mo no kra no o mo ni ho ban bo ena no security ya bia na odi obi achi ya no ka kire pain se dwane Roberts bo mu kitatu che no kra no security na odi na chi ne kapre oni bi otituo no dwane enti ne santie ne ya hyeda to nsa frame painful so omumra na omumeboa yen yesi association bi wo Ghana ye frɛ no Private Security Guard Association of Ghana painful ye kasa edema security companies anase yenuanom ye adwuma ewo private security companies no omo no kasa momo yeni omo ba betwetwe nkomo se na yate na nokra ewo mu enesen yesi omo adwuma no enya so yankwe na yankwaji nchiremu abusuafo ye mama kwa ba no pese mo ye nyame adom ye mo ye madidi nyame adom yanum koko ene se mo de ye mo hiamwa hiamwa Uhiambwa. Mudin. Pacho Efrem Rolando Biba Mensa. Mina me president of Private Security Association of Ghana. Pacho Medindi Edwin Isha Webua. Mina me vice president for the association. Obiba Udini Bium. Roland Obiba Mensa. What now you then? Mina me president of Private Security Guard Association of Ghana. Mina me domano. Edwin. Yes, sir. Wadar Maudini Bium. Edwin Isha Yebua. Udibia. Vice President.
anɔpa yɛ mama kwaba Eja. Private security guard madam mo yɛ hefo Yo minia mamida wasi. Private security guards ye jumama private security company ewo maimu. Nti ye mo adwuma yefo. Nti mo association ye friend saying Private Security Guard Association of Ghana. My 3 point saying Yo milasi. Ye 3 point say ye boa all private security guards o maimu. Na ya ye baako na ya kutia enyama na ekoso wo companies mu they were mu 30 years ekwa mu di faso wo company mu say ya ka ye ho abom anye baako ansore gina enye ye because never because wa enye kura Edwin oni uni abema ya adwene Pacho me ni ya adwene o se ne ma bi koso o madwuma ni enye kura Pacho nyama na ekoso ndi ye ne nje ho mani nje ho a munje adwuma na Pacho adwuma ni kroni mo nti uja so enye ye Edwin why adwuma for how many years Pacho my for 7 years. 7 years. Obiba Mensa, why for how many years? Pacho, me was 17 years. I mean 17 years. Pacho, I. You man now saying you know. Yes. You man am saying it. Any ma bena e kosuntia mate association ya mo pese mo nkuntia. Any ma ben. Yo, me dawsi. Minia. O hwe companies no ya ketua na omodi tua mai busumia minia eseweni ensafi obekwa koye ejuma 12 hours a day that crew ye ejuma 12 good hours na in the week wako 1 day off busumi wo a na yedi 700 cedis 600 cedis ana 800 cedis na yedi atua oka minia 700 and I say 600 cedis and I say 800 cedis no edien e na odi beye yen fa say ti transportation no framework Mass TV baby a ye FM a ye kasa sesi ayi yen fa say aha na me ye adwuma meti e bia ye France say Jamestown se meti mi roll free ha every day u calculate busumi a ebeka sen security guards bebre yen to me did it twice a day ye did it once a day wow guide you bi no me a me bo bi hu ban se boni bi antono the japade enye intertima no me did it twice a day okura wu didi me did it se me did it me did it twice a day nyame na ye madom because aketua no enso uti rolu fe fremu a se na obetumi adidi ede ene kenke kura yesen kenke baako yesen ntimi nua ufia ketua na omudi maye de enso ani secondary yan fia working hours semi me ye adwuma 12 good hours even in bramu say ese ye 8 hours Ghana mbra sa na estate here but who are engaging me na me ye adwuma 12 good hours the extra 4 hours na me ye ma ode bia no untu anhwe o eba holidays national holidays eso obi agi na humi be script le ogi wa humi enye yi nti at least okọ adwuma ese etwa oka eno su emba omuntu ya ese adwuma no ye no kekese because adwuma ni krom santi omo take advantage e wo gas no de omo pe no ana say de omo pese omo ye no anu mo ye de omo pe na omo di tua ye uba insurance ye hwe say me am bo bi hu ban ana japade bi hu ban de na ebo me hu ban insurance package bi ani ho a ye ka say bi a sebi me ko adwuma mu bibi tumi a company no be take over ana so be ba be gina say e ka na wo bo no me tua ma debi sebi mi ko wo adwuma mu krampo a ede apart from gasket adaka na ombeto no ede bio se mi wo yiri mi wo ba wa na be hwe mu if aso be na ebusia fo benya every company ho ye ni condition
condition of service no ye ni bi insurance awa ye health insurance awa ye health insurance awo yare awo de be call hospital na de ye pa wo mu say wo yare na fra say oh me yare nti mi be juma o mo ti ase o pese umbra na examine you supervisor no be examine you say ampa wo yare a well nti already was spend this car ebra wo yare o nti was spend this car dia be dwemu nti wo be dwemu say supervisor ka say no wo yare ya wo be ye dwuma wo ye wadwin say wo ba so a busumi wi a ye be tie frame e be mako absent na ye scan frame every 700 Ghana 700 Ghana e be tie frame enti say want to me and fire school duty e bia wo yare want to me and call hospital sika ni ho enti most of the time gas yare a e bibi do na no haban we na ye titi yes fa le ne yes brodinra banchiwa na motetere nintri lips we ni na ye titi na ye nu uti ase because untimi call hospital sika ba na we call hospital companies who ni hospital we ka say okay o yare a call hospital we na call treat you free ebi ni hosa enti mi nua ohun se na enema se ko a ye tina se enye ye ye ba no equipment a e di bo ejapade ho ba na se nkwan ho ba uba most of the security companies are almost failing to provide this equipment to say radio two-way your friend be two-way radio aye di kasa so and se anka guard using the phone and communicate to office because phone network BBC se see am person me free officer for reinforcement network bit me afeli e bia me ni credit nso nti me den na situation na me wo mu no me hiamboa what you say but most of the security companies two-way radios we cry omuntima common boot some of the company they cannot supply boot to gas we be say gas 1000 no be kwa koto wo shoe atade na e hye no atade na mo pam hye no ye tu anka wonim sa ye di dati atade na mo pam hye ye di ejuma no wo be tu anka ye be titie fru sarare mo ye nko training side training e to bia most of the companies no mo ntumi ma adequate training because generally at least one month guard training basic training it me take be say 2 months and I say 1.5 months what you say but over 1 week 2 weeks na ya diploma ya shemuntade mo kwajuma e ba no sa some of the guys no complaints na yenya from ho no e mo challenge because okodu free ho a onim de so ye situation bi okay wo ho ohun de because training no mo di man no anya we anko ani nti ohun de oye uti ase nti these are some of the challenges ye face say aban institution na ye in charge of private security no omun sorry nti say ubehu a ye di kan call Minister of Labor Job and Employment Dr. Rashid Pepo ho ena yesa call Minister of Interior ye konaso ye ni omu kodi nkomo efa this private security nsensem a ekoso omu jitum say yes omu nim de ekoso enti omu nyina promise ye say enya de ombetina si ama sa kind of unfair treatment no mudi mae no ebeto aso dun enti be hu ye release na ediba last 2 weeks ago oban say ye publish ye articles be some of the social media handles enti minia so far association we so ya register enye say ye ti hakake ya register association no ye wo ehun krata ni na ekra mi mami yibi na me fan kire o aw yes aw krata ni wow krata enunye mahun ya register association no se na be ya anko ye say bia
Kwanche Association na ye kan ho asem. It is fully registered under Company Act. Enti akosi san sɛ mo ahyɛ aseɛ sɛ mo ko atia nneɛma bɔne a mo fa mu de fa mo salary, working hours, insurance, equipment a mo ni inadequate training no. Yeah. Mo gusu a mo ko etia nneɛma akosi san matimi akwa kodu awie ye. Idase minia. Ya gusu ku. Ena ye be kun till the right thing will be done. Yen koda. Yes, say a communist, certain ministers ho. Ye dey atu omanim. Omo ahye ye bo say o metu anamo. Enti ye follow ups. Last 2 days cry a minister of interior eko ye follow up concerning issue na ye di be down omanim. Enti ye follow up. Enti as times go on, so I ever come and penny and kasa yes. And then I just say, come on, any bresamo. Because one minute, security companies way and come to me year no year. So to me rebranding new year. Master, in Crawford Bramuti or my mom, Museum Juma unemployment no, a bit here bafon. Secretary condition of service, Papa Woman. To say for who call this development country, who call private security, who say insist bibia edaho, enti ejumanu, oh yeah, udi enijebi eni etumachebi ena udi ejuma. But oba Ghana ha obia hu private security ni a omu shedan for bonu manu edienti. Yes, ye mumu kra. Edienti. Aketu anu nye aketuanu enye omonim se una mo hokra bibitu a uni fi obotum we no yemfa ehun sobo emo hwan mususu se government institutions ye in charge of the private securities no na enyo mo adwuma ya na se mu supervisors no mo de dadama no ewo the various private security companies no na enyo mo adwuma ya na se yemfa ehun sobo mo hwan sobo no media to media me di subono ba edima government institution I say regulate these companies. Yes, any companies and kasa owners of the companies no ena me di subono bom. Adentina what company? Enya is say obeti company. That is the fact. But what company in Crofona uni omu ye adwuma no adentina wo nhwe omu ye. Na wo kwa wo de na wo prin say wo benya ska. Wow, cars na companies cars na honing na. Oh, cars no insurance o. Aye. But nipa na ye ma. Nipa na ticket ni insurance. Omo ni insurance. Ba car no insurance. Enti sebi. E dey na ekoso. Ah. Anope wa ma mera ho papa. E dey na ekoso. Se car na ye tim wo insurance. But nipa no any insurance. There's insurance and nipa no wa health insurance. Yes. If I had me once enjoy it. Most of these companies now, my private security companies, the MDs ni na dodo na koye ejuma wo amanoni o. Omo koye security ejuma wo amanoni. Bisa say no muti omo wo. Ehun no muti mu say no private security no ska wo. Enti na mo aba down abeti companies no. Na say abeti company a hwe aketua na wo di magas. Gabs bi ubehu se okom di no enti okọ adwuma mu a adwuma na ese oye no na ni nkoso okoye hala kan na wa pedi obedi e ba sa akra ma mu bokro no ebi bokro no ebi bokro no ebi bokro no uti ase because situation na owo mu no only option bia uti ase which is very bad we are security ni ya training wo say we are born by you don't have the right to go and steal. Yabo ani unu ya ikan obi ba mensa kasa pi e de na wo ka ho kakra me be kan say okay so hwa ya tu anamon wewe na sisi ano ye ni gudusu di ministers nechi ye njai say the waka no menya obi ba ka no ye be gusu akoma so ye from time to time we ko bi so mo say akosi sen because Ghana has opadi a untimi ntena ofie enkase makobo mpanyifa amane nti
meeting them atwem mwae I was say tem bia wotumi to anamo kosere om na obi so mo say sisi ano etisen akosi sen anamo be no mo etu ye be say hu di akosi na ye hu kwan ayo so ye be re nhihye ye be ya be fa so say yanka se be ko mampanyi ho akobo na mane say ya company for you but still ye twem mwae nti yo fa na no enka homan na ombo ye chi na ompia ye na de be say ye bia na embre mu because you know brepa o she on daily basis and confirm frame no so mo kasa kra wa rebe ho o kasa obitimi kasa wa ko jibusu aw ontia ye o cha aketia ontimi kra ndidi aw be say ko juma ni mo so ko juma de bia because almost expect say de bia no be juma wa ko juma wa panishi uyonku no kra mi na SMB yi wo ma ba no pa wo bebe enumre enti ma ba no pay enumre na ese obeyi mi wa ba wa punish me because I told the bia for office say me relieve no mba ye almost shortage of gas enti one try na wa ko perform 24 hours what you say enti all the time the ese wo fast share with trim say o ko adwuma prepare say o ko 24 hours because anything can happen so mo anya relieve ma wa who free ho na bibi yira they will hold you responsible what you say who desert post na bibi say a who na uma ade ani si enti minia say na mi di kan kai no it's a process ye gusu tutu enyama ni edi kan ye mama ba so ene madwempa manya de ama munuanom yeah that's it ba ni say ya nanka obi aso de say bebo modern aso beko ama ne nko a but we de matu mu ho asi o say mo ko de ama mo ho ne munuanom nyina ma yade pacho enya ye nkwa ye ho ye nuanom me sure say mo ko ama munua bi kura munim ne mpo yes munim because we private security companies na Ghana hana Ghana ha fanebia private security company e wo ho over 100 companies oh yes onim sir over 100 companies now who are more employees sir we have the largest it's a very big industry your employees who are more adwuma for so even you taking one security company say Westech UTs G4 and they have numbers enti the anti na yen to me yen tutu enyama yi yo green bebe mu na ma me bisa se ye hu se muguso amutu anamo mako government institutions ahodo ho ne o mako twetwe nkoma mo hwe kwan se enche kra mo beko ye mampanyin ho ebi nso ane nkomo ya mo de aba be pie ma no pay o Max FM a ye ne atiefo atwetwe nkomo yi emoa be na mo pese ya ye atiefo ne ya ye wo Max FM ye mfa mboa mu ntina no pay ma ba hai yo emoa be na ye so ye betimi de aboa mo idasi menua association de ye hiamboa ohun de ye sisi a eye menua yi ya koni abani nyina ye salary na ye de ye o letter has and ye publication na ye ni nyina ye sika nti ye pemboa ye bi account association wa account a ye pemboa ye pe laptop ye pe motorbike ye pe car mboa bia obia fi se obetumi di aboa ya ready se na be ya e betumi agina ye nan so ekunti ase enema na ekoso wo companies mu ye di kan so atro letter di ama absorb se anka ye ni omunhia be se ne no be frɛ ya ye ni nti bi nu ye hia boa computer ni motor mo de be den on say motor ye fa no motor ye de be call your representative because what we are doing is the whole country Etorebi I say to kwan na eko checking other representatives of other regions ye hiaska moto ye the rounds anka ye be ye mfruka ye ti moto so moto ana say ye car na ye wa omuno mo ba no boom na mo saso oti ase aha ena laptops no eho na ye keep your data letters na ye draw enyama na ye publication na ye ni nyina say you keep your data because of tomorrow ye be ma mo de mo bank account ene mo number no atudwa ansana mo be kono Grino anopa de yenuanom yare hosem
As a common cost of my head, let's say, Asifim. Private Security Guard Association of Ghana. Said you must see come on semi. Adan na muni kind na se any mu agencies a hold one and na se institution a hold one any kind any nkomo ansa na motu bia na mo bi ba kwa na mienu aka ho ana se muni omodi nkomo asesia no muni omodi nkomo outcome no etisen yo me da se minia edikan time na ye first publication my joint online rebrand of Private Security Guard Association in Ghana to attract as job hub in the country. Chairman of APSOC, Private Security Organization of Ghana, private companies na chairman etun safre sayembra. Inti ekoni chain recording komo. Oni chim say eyampa elam bi ekosu de enye. By association we ankasa ayakoti ehun hia because ya kra enkosi bebia enti yesrinu because ye nim ye na ye guard ye no how ye fem ena ubisa musifo kra mo guard na eti ase o mo ko bisa se na ketua no yesen e dia no fem o call if campus sometimes you suffer wow live our enter for o ko you suffer uti ase nti ejuma na ye no they want all your concentration say enko ejuma no so ye di ka ko munche ya throw introduction letter ba fama no nche ya throw letter mo say eni omu ye pese eni omu sia but they didn't reply omo reply okay adwuma bia wo ko padwuma ana ye fa wadwuma ye wo terms and conditions ekwaba ne se urasa institution we mu a ye ma terms and conditions na agreement letter any acceptance letter no ekwa ne sen ansa na mo nso motintim nkrata indasi this asema na question na obi same sisi anu ma me kire mu this private security majority of them ube wie no na wo appointment letter ba ye onya pass interview wo ko chiro exam pass ube nkra na ya deployment na wo appointment letter no emba ye wa start ejuma ansa na wo appointment letter ba na appointment letter ba so already wa start ejuma enti the only thing say hwinim tama ese ko ejuma tama ese pon ese o jai ho jisa ye relieve sa instruction keke no ma chiro di appointment enti hu appointment ankasa enya ensheda anya appointment me to me ensheda anya appointment eye regulation bi eno mu di amaye say besan I'm telling you you obemana going forward no exercise ben na mo hwe kwan se mo behu e mo dwumadie mu menu am dase first aketua ye man be sese na makoma betom yem oh so see at least kra almost starting with 1005 and not just ye hwa enye kese bia sa na mo kakra bi keke tumu kakra bi keke oh ye fan say 800 no mo di manu omo double no omo fa ayi eno keke no almost starting with 800 oh almost starting with 800 at least omo fia say every year no omo increase minia onim bia ye yakra say contract omo koji contract say 5 years and I chose 700 and I say 500 cities ubeji sa 500 sa up to that 5 years na contract no bewu no more renew and say na one year increment oh say it is economy no cost row nyama cost row who aketu na cost row until that contract no expire no more renew and say na one year increment what you say it anya easy anya better we dey ye misamo munya adwuma papa bia mu beja na se adwuma we na mo yawu yo minia question now be a very good question me just script adwuma se sia when na bebe be kwa mo because script adwuma live forever once ni party as kwa de obebe bo ho ban ye we japade wo man mu a nkrofo bebe nti ese ye adwuma no yiye ye no yiye a obia betumi enjoy bi nti ejuma de enjoy ye da so ye be ye be make sure say
enema no omo de enema no atoto yie se na be ya obre ana se ohaw na ye nam no esu betwa na se yakoba ne se eko amukun ankosi aga mo next step any day yo ye association kasa ye de enema atoto ho se ye se mo anti ya we call on international community. Hey. Yes. Serious. No more bad. Yes, when we call on international community say, na ye di assembly e to mu ni, ya fa say, o ma fi ye. Ya kan say, o ma fi ye, ya kwa assembly si ho, o ma fi ye. Mun bra na mbe ka ya assembly ye. E na association su be call on businessmen. Nyame ahiro mu. Say, mun bra na mbe ti company. Na ye mam gas nti ye be twin gas no dey ama obi a o ye ready say obetu aka yi any money abere yes enti say mu main concern number 1 akatua yes the challenges no be na ekukure dey go practice ne edi kan ye akatua ne tosu mienu ne ye working hours say mo ye adwuma e ma ne boso yes and insurance open and deaf and life and death insurance no so yes unsua yes say omuma bibi say ma package why we no say wabusia ah ye famu wabusia mo pressure pade ma wabusia o ma ye hwe ne ma ai okay na equipment ene ma mu hiade adi mu dwumadie say ye two-way radio ya okay yeah mode yes ye course ene mo ntade any ohu a the way we asisi kwai say omo upgrade okay what you say be so comfort de bia o so ade fufuro am sorry o so upgrade na o de be wia o enti yesu e say mo so da bia mo su ade fufuro enti ye request say ana ye suggest say this time around say your companies no omutumi ko no mo adopt it say rubber gun bullet sir yes say na obi person attack okra at least who kita bibia o be defend you what you say enye sa o be kasa security wo ho na ye be wi ade nipa no kita tuo e na wo kita fu e be de na we security nsu kita ponti de na wo di be what you say tuo ni aponti de he na be quantum wa ponti ni be fast true oh etu ni aponti de say anso no be ne sa be gua na e be yi na e o na de bia na boni tim dada obi a onu obo timing security ejuma risks wo mu risks wo mu enti se wo ye sa ejuma na ye ntwa wo kai a master e hard din pa ye bo afa bi ka ho na ye mra chairman ho no fa mo momo number ne mo bank account details ne tu na about health insurance na say am emenya we back an no so yare a wa wo sika na wo de ko hospital se betimi aya companies no omo hwe na se omo se mutimiti akatua ni mu a e betimi aya 50-50 the guard and the company say bia say guard betimi to 50% of na company so to 50% nti se wo yare a there's no need say wo bedwen won say bia me yare sika be na medical hospital nti ebeye wo guard no ne company no na chese mitie mu nkomo ya enye bibi bebrebia na mopo se wo ya di mpo no mo mpere se omo mfa eka ni nyina omo ntua bi na omo ntua bi na yesu ntua bi sakitua ne ya very simple very simple odo bank account no any mo money betu dwa but my ye fa phone lines na ntu dwa e bia na abusuafo a etie ye ofie no okay e wa asembisa ba kumienu bia omo de bema mo ye nso ye ni beje ho se ye de ye ho beba bedom kuo no ye be humu we hen na ye ne mo adidwuma okay enti ye na mane ye 0550 055522 ana se 051 598321 055 055 522 and I say 0551 598321 and no and your phone lines na say bisa bia owo edema yenuanom no obetime dia ba na say opese omra na ekui so ombedwan na ye ne wo enko anim so a obetime aba na we register
Enti we no mo pese mo nkwa na mo kwa na se obi a oyɛ part of private security guard na betimi de ne ho abedomo obi a oyɛ private security ni bia ye hia no on board nyansa ni nipa ba ko trimu enti obi a oyɛ security private security bia ye hia no yo so du anim na ye kwa hama no se ye hwɛ sɛ obusuani bi wa se bi se bi de mama why you hello good morning yes sir udin ba bia frefi yeah I'm a party friend Mr. Asamoah mi frefi chama madaro ma ye ntie wa se bisa yo matefem my ade ne pa me boma baso na kakra me kaka private security o Ghana ho mi anga ma ye dida na sai man ye the most useless eduma e Ghana ha pa esie me fa se matefem we make me abeji contract say me provide security ebia mo ben say one guard bi am betua me be say bia 5,000 no more geo contract or what 5,000 nipa ba ko to abroad 500 Ghana cedi ata e dey sisie no e ya yoro say me ma ye bi da 2010 tracking force me bought the company a friend company this tracking force wo mo ye sisie pa enti asem na boy ne dia ba ho no wo hwe na mo wo mo na mo ka bi ma wo mo eyesisie na nyam betu omo ka na mbe info no msisi nkofo mem ya beda mase yo yenso yeda se obi ba Asamoah kasa no se adwuma no useless one ne ya adwene adwuma no nya useless meda se ba cho hwan ni o good morning yes sir udin ba bia frefi all right yentie wa se mbisa Pastor Dekan ni pepa ni yejo bisa isie on 300 isie pa au o kire ma tete 3 million yeah emodi ya te no maka stela isie na enti oda so ma na wajai nda so no maka bina mtin kwanwa no maka ana oda so ji 3 million na hey 5 years ni oh aja we di nanka mokra mu pagya scanning no buy ne se 500 obi so se 300 wow oh enti be omu woko aye from Absoc Argentina be two different oh Argentina is ni nyina di na de Absoc ne Absoc because the organization na entin Absoc no president anasa chairman woman muni ni kodi nkomo no out can be na pie free mu onu wan shada an share crime bia or see Ekwebia sorry sir o man control baby because asem aye kan even the top men no catch them say na matie go they can say okay previously no person fighting some of these things but he didn't get the opportunity say the nya no it me call Ministry of Interior Labor when it means say akwan nti oye ne bebre but eche no hair see that nema see ye no e ma na be mu boye nti ase onu jaaye nti ye ban na onu dey kan catch say ekwo bebre aba nko bebre form association but ankosi baby a omomo advice na there but omo ntie nti omo the same advice say the be ya se be say ye continue ye association we a and then can you join Absoc no no mo ni yan twetwe nkomo but since then yan tin nke bi ew yate yada se yankwa hamane so na yanhwe se masembisa ba kumienu bi na yemfa mam na yensore so 0550055522 0551598321 yani yenuan ma mo ye adwuma e wo private securities na etwetwe nkomara mo chirim so wakatua ne nye kora na sana mudi nkomo ya amanfo kire so matiku ni bia anye ye no mo wasa gidie ni se sa kono mo betimi akon yo mi da se we kura na share nkran se obi atieku want me engineer ni nanso anko weye ana se want me amiti ni aim be ye de
ye wo gidie say e betumi achieve ye aim association no butayanti na ye di association no we will meet it yenim say ekwan ye rough e slippery be nyamika ye ho kwan de a ye betumi aye ye gemu ye yo mo de mo numbers a mo nuanom security guard ahodo no se person mo meboa ma mo de mo number no ebetudwa na mo de mo number so atudwa na mo de mo bank account details atudwa na mo chiri kwan mo office ba bia mo wo ye pese ye mbra na ne mo metwetwe nkomo bia mo chiri kwan so mo de betudwa. Okay, me dasi yo me dasi na ye naba ufre ya obi a oye private secretary ni upesa odwa ni bia 054 99 10 500 Mrs. Ubiu 054 99 10 500 yeah and pacho 0244 78 35 24 and I say 0549 91 0500 and I my number so be per se on my join ma yes per se be join ku na o mo join because your platform ho enti obi a per se o join bia e necessary say o ye private security guard e so o join Momo number. And one mobile number 054 99 10 500. Sana mo se mo bank account number bi nso a so obi pese ompia kakra nguma. Yeah. Account number ye 11 61 01 00 46 164 Mrs. Ubiu Siso 11 61 01 00 46 164 all right GBC Ghana Commercial Bank yeah that's it machire kwan pacho ye wada braka nti ehọ na mo office wa nkoma ahodo nyina no ye ba pacho ehọ na ye besha masam etwato ade na mo ka na ye de asori ye nkomo iso yo mini ami dasi pese mi she minian for mo ye private secretary ejuma bia se obi aka na kuma tonu ye na ye gusu etutu enema se na tie bia nyame bebem ama de ye hwehwe no ye penifo na ye nti obia ko na ejuma so na minim se within shortest of time no enema be sisan ama ye ho atoye obi tie opese ombeye security guard adwuma omra ana so ntwentwen so mokunwie na katua ne ye ya na waba ombra no be adwuma no omeje 300 once out fie ebia woni fi ye a wo de bra be adwuma ebia wo a wo bakrampo wo adwen fufuro bia wo de be boa ye yes ampa una waka asem na adwen so de eni ba ku furuti sanete waya de oni mukasa wo o ampa oni mukasa pa nyankopon hira wate amen nyankopon hira pa waya de sa o dwin wonu no yeah menim sabusuafo bi wo ho a ebechi okay yabo a so wano asem atwa to fa so na na me say me kan say ya sha ase e kon ne anya easy but ya sha ase area anya de ebe jai ampa ye be kosoa aboye hu mo bie mu de ebe ye bia no ye be kosoa ye be hwe se de ye be se ye bia no ebe bie mu aketua nso no ebe sesa ami ezi yankopon din akosu asahwe ni ho de na ye be mo machia na ye jo mo kwan na de aye die
asa nkomo yi ama waboto kakra gisi ebo modin aye pe pani a wono ne ye eko ni nyina batan no oda no na wono nso ye ne twetwe nkomo ne ye hwe wono nso na no disem go sisi a ampa nkomo de ba wa se wutie afa yes na ye hu ne be ko because sisi ya de a na entwa yi ye bebo modin ase modin nkomo ya bedan ye no ye betu ho na mo na ye de ho duma de ama mo. Okay. Right. Okay. You be too one among Yaminshram. Munchia Busia Fubina, sorry, so. Ayo. Mammy fast day, the Kaima, Ochenda Po, Yankopon. Yankopon. Say, what to me a boy, ya ever drew pepper, so I say. And him say, on one idea, because you promised land. Now, Michia, private security gas, MDs, private security companies, MDs, Nina. Somewhat to yet Juma back at Yana Muntia. Michia all private security gas, my way. Say, a Jumanu, and Yefun, Akatuan and Efun. Inti Obia Shannon cry say, the we are Yakono, Namaba Kosugi, Obia Kosu Kona Juma, no yan Juma in a city. Did I see? You, Yaboy Yenty away. But you better decant than Uncle Passy. I mean, yes, I say, say, Obi crack at him say, I'll be doing Pembo, so I make us say, Nipani or Trufo, no bois. You better so down, private security gas, no supporting any in 50 if it's in 50 as no. Say, Omungusu and supporting yen. And I feel you better on one, almost all you're saying, my almost young cry say, young Cosonco, now that could be no. Ebe ye better mase why yes you damase yo enti abushafo ye ne empenfo a eda private security gas ano na atwetwe enkomo no na omo de omo hawa ba omo chim se omo katua no eho asem omo pese ankaye pagya mu kakra afi so omo se omo working hours no eya na ewanim kakra mutimi ya adwuma kra ma ne boso afenso amuso amu hia insurance na eya omo ya kra ne se toda omo car se ya na omo didi dwuma no car ne wo insurance na so nipa no timu no awu insurance ekura na Ghana health insurance eba ne se na ha adwem pi afenso amu kirom se akade a ehu hia so omo de edi omo dwuma na ebi ni ho afenso training no okwabra ne ba ya na otwe ba ko na otwe mienu osimwe no atiasim yase kwa ya adwuma mpo no be chance ya adwuma boso mienu miense kira ansa na yase gie we ye wo appointment letter ansa na usika hyase se ba na sika ne so ba kunkuro 500 cedis yankopan yadom na se odeka na che se galazi nyuma e boye utiate nti yenuanu mo so amu hia moa omumomo number ni nie 0549 910500 na yen bank account number nso ni eno nso ye GCB 1161010046 eno ena ye yen bank account number no emu bia na ase nkyerɛkyerɛ mu bia so a wopɛ e de afi yen ho no so betimi afra yen 059910500 enti abusuafo ye besra se yembo mo pa na omudwumadie no enkwanim yedo masibiom sa na pai yeton safra mo mbaye Grino chiana yenkwanim kumi ya chietiefo nyina obi a woje bre etie mass morning dew ewo Max FM 89.7 eso ye chia wo bibia wa wutumi frɛ no wa wantumi amfrɛ bia no yesi nyankopɔn enhyira se da ne abre nyina no mo ne yen etina efiri saa donhwere miensen ya eko ebiemu nso so no ye chia ya hwefo o Mass TV enyina ye kae mo se nyame ya adoma Friday ya edi animi novella watch and win ya ne mega cash for akabo mu a
ye bedi dwuma so no kra e wo Max TV eso eni nti obi bia emfa ni television no ento Max TV na onhwe na ni titiru Friday no wontumi embon na nkomotwetwe na adepa ene akyede e wo ho ema obi bia obefre ebiemu nso so machia me papa Apostle Solomon Amede Redeemed Christian Ministry wono eno kofa bae one me mama Mary mama mechia ye pa Redeem asafo bia mechia wo bibia better edi ni birthday enra better awade enhira wudi wa wodai awade enyo kese pa mechia obibia ye fa sedama adwumako madaro ma omoboan sika fa mu man na no pa ye de maximum ndi udwumade ba besomo aside di kan yen fa ma must buy o se yen kan sure se bomode ya se yen showrooms ahudo nyina no bebo e de ho buy 2 for less promotion no koso ye wo Philip Essence 20 phones ye dia ba ye se be deposit 100 Ghana na yen fa phone ne ma na tua ne kakra aside du en koma mega cash lucky box bomode ya se emfa ho ne network bi a waso be fa phone wa dial star 426 star 8 hash. Select number 2 Max Radio boxes ebeba no fa ba ko e sika bi ebeba no eya wodia adwuma ko ya daro ma no paye the maximum ndi webra wo nso a oje bre na adaje tie ndwuma de yeda ase yeho nyankopon hira na onya okese many thanks and come production team